ate saa pepepe na ewo se ye kono na akua koko ewa ha wono so enura no afro praying na ja wo dimrika na ja wo friend ai na wo de baye so baba americano so o de baye wo bo mani prepare kin so abodia ba bradi yesu na ze ajo bre o yen kone wo de baye eni ti yaba no de na yaba pastor Emra ya dasepa. Oh, I said that bia review I have about 1 cent bebre no dia. To bia ye bentimi akukuru bi free amema no ne do mo abehwe ha. Ye nyina ye tim enye ye nko an ye so ade so wa. To bia ye timi twa. I'm not man next week. I'm for stable host. So no say kokko say say the into on kwado host to am say anya sam ketu akwa mambro ni onya tana so na ne mini kokko baswa say the who say say ahwe kokko fo na host to eko say me so me kra ma fa me ho ade say me kra ma fa me ho ade akoko say ye be say you afra ko we need for 30 you go for me dey now so be ka ho ayo ya bani aba ya be adwuma se me kwesi adwuma me pa cho so branda adwuma da ye first wo ye first adwuma ye first ye be adwuma kwesi ye nkodwale nsuo ye betimi akodi ye kunu mu aduane da bi yesi ye nkodwale nsuo mu abon da bi we mo ko kodwale nsuo ya fa bi kin ne ba e de turumu no kodwale nsuo mu abon adwuma ye abon no ye kodwale e be wura me na we so bo na eno so afa hofia no na eboho e be say na do say ko for monday da me ko ya da wo do say na mo do pe o mi dem do say na mo be say dem jan ko ni mo say so for say mo ko dari fo ko se tumu tata mo do mi ti ma he dem so ma he na ma he mi ta ma me hu de me he be bo ayo so na no ho ana ma wo do do say o do say fa so dem ta say go ya de papa ta na ga ma wo sa ko bi ton na ma de ni petro ana ma so de na ebo mo ha sa no so ye tumu sa de na yi ni so e kata ani mu eni ana ma choma foundation sometimes what me was a ben we are well endowed one so no do him ebi dey lightweight anu na ho no ene ye nyina ebe ko bi say ye check ni brother de ye nyina ya pepe ale so ha pepe ale so ha wo bi a friend shwa de so wo ni say Mountain grass na se ma be dia ko Munga pepe ale se na se ma be dia ya ba ko ajala ya ko pepe we ma na o wo mu hwe ayi eke no alias wo mu hwe nipa no mo ba ne ko wo shwa the pepe ale na se na o ke ala se fofra ya ye pepe ale se Jesus Christ Jesus Christ Baby you want baby you want and also no aka no pepe wales impa baby you want baby you want me man nya onyanya data we no futu frawa no ene mu nsia ye ye bedware ye be brunsuo ye ni be ye ko ye ba ye nyina be kwa ba ye because ye ba ye wode ye be ye no dem ti ni nyina aka ho bi ti aba eno ano no en ya fi we mu no ye story bi ana ye treat case bi wo ha na anu den pa na ebe ye den say mame ba ko ne yefunu mu ma enyina be sori ati ano no maka say
mame oni ye ni usuban bi ase niam koyi ase traffic light ase wo befo so maka say ne ye ni bi o ama ene be ye se nti ya na wonya befo na wo ye sa na ye na no aye careful kire se wo ya o say befo no mo de o mo ye ma se be ye o wa so dem a o mo no say afi na be say so de on na ba so dem be pra mo ku twempem pro be ade bra be o mo ne be die no kire se adwuma papa bi mo na so bi o be ye se de bi am na so wo be o mo ye smart pa o mo na wo yare ya o se en kwa so de fi o no bi ka kire wa so de fi ho onim ho de wakọ na obi a o de kwa so fi de o be so o be nti o mo ye smart nti makase wo ye sa na ye na be fo ye na no aye careful kire se wa hwe a ye be ka se nti na maami ne mei ya paaka no enu paaka kra because the baba kon aye leader free here onu ni free cran tro na ba and a witness aye Samuel Edu ne baba ma the course so ni nyina ho adanse no and ne baba kon Rebecca Boache Rebecca Boache ne maami no Rebecca Boache no maami no story ya de lady ya wo free malam Junsogu na adane mo wano ayin the wig kama no mama ba ya na pastor kodua bi ba mu ye fresh ayam piano Kenya se na che se de o mu Kenya na se awo ebi ma ba panin wo onwoe be ma no kwampo na ase wo fa ekire fa ba bi etu anya bi nya baba ko pe e wo ba bi o kan areho sempa ne ba no o se mame me ni bikura metonsuo menya be ma wo de mame wo mia metonsuo na me dia hwe me ba mo de mame nya ba ko hwe me eja menya mame mesre wo ne ho afi ema ho efe ema so ho efe o mu nyina ye kama eno na ne ba no be ka se wo hia TikTok no ole o tia o so wa ntia se le ya ne makra be mantentem akwatia leges o tia na de o ku so tia o mano nantentem na yenkohwe na yenkai mo ye bia yakasafa ho na wa kire wa adwene wo ho to no nkoyi intimacy se wo je chini pa me mekuya mentina si onkoyi se wo koyi a me ni problem bia me top ya water Akoma empa me mani bia di enya se nka metwi mani a metimi na yaka emfie miensani eni ni yaka dendendin okay di dia na pese enya mawo mesira mo nkaza no ni fu mamoti onyi kanko yi problem ni fu mama na minya bi enya won ko awunu yesu aka hu bi so ba de wasi ni kunu no enia o majai o ka kire wo no emisa wonu nia ne din koma chepa wa no mo nyira ya ko ada no mo nyira ya ka ba 3 years ni ada na wonu nia ne ya ka mi no mo ya ka kire se ebo ane ne betena se apra ne no obo mame na mame enu ti na no mo nyira ya ka do enti apart from enti nyame ni amma na mi fiwo bia eno se me na mo wangna wo ni busuani bia enti nkuma fo na mkoto mo nyamdo ma ye nuamu ni obia ena madana sansa okay ntu ma ni ko ni okoyi ko mam hontamo okoyi okay uma me se wono de anko ye batampa enti on pese wo bia de ne babagura to pre wo ye bema na se wo peme ba no a brani mu ba ye ne ho ade ansa na ne na wo enkaye na wo de mema sen na akoche wo ma me saba de de wo kana bem ya wo so on preso ona de no ene na wampene ena football ani de wankase wampene ende no kuro ni nyame no wankase wampene no so de aha no na ese me ne boy ni tie no na boy no ene obi awa aha nti na ekofa boy ni sister ena o yese ompene ene manta wantawa kakra ye dey e baaye okay yenhwe na ba ku ya wode no koye a wo maame se wompene yen wo bisa no se maame adan na me de obi abafi be kire obe wa be na wo se wompene die na wo hu ni wo be me hu o si corona boy ni free no o mo pentokwa e peduabo e mama si be ma ne ka kire ni se enye ho na metena
enye kuro no na metena kuro no fo na pedi abo anase be no de ba na busuam na no mo nya wasi kuro mu wofo no kuro no ye fa na manchim buasi to buasi wako dade a buasi amanchim na be mani free to wasi be mani kuro mu omonye epento kopedi abonti ompeni na ma se ni se nya na metena Akoma ene de wo nyan ene na wa ampeni na eye nsem bibiri efi wo de onfa obi anko chia ne biem se wo ba pa mo ni ntino ana wo chia no ko onsuo o maame nukuru ni nyamia nim se wonse obi ba ofie a o chia wo na o ma na kwa aba na o ma na konya ene onya kwa no ayedai edi nkomo eti se ankoye saa na se wa makra nkamfa so ayedai e wo so enti yo na ne die every day one enti no okay enti die me fa ni sisi e mpodie ba ni no no so no onimo no da as be ma 3 years be ma ni do onimo no okay me chiri ba be ma mi yenu no empo ene ni o mu ni mu se wo ni wo me ma ba ni do onimo se me ma me ene mi sister ni enso mu do mu ni mu no na ma me bisa se eyedan en amotse ye anase hwan na eti ho e de kire mo se mo maame akomo wo fasofo bi ho akoye bibi se ye nam so ma mo twe mo maame ire dedede ne ko ese nkonko yi eno de wonu ani nkomodi because beginning no na menu no ketwa no esua ena ai se wo chichi na kakra no esua enti wono ye se enti no ka sana semeti okay enti muni mu maame ko mo wo fasofo no ho no ba bia asem no gira no because enra wo maame anka se wode mo ko mo wo fasofo no ho se wonye bibi boni bia emfama mo when ono abeka okwaje bambo ena dia mamutu wo ko akohwehwem die ntia ne mani nyakunu na nkampese won mo awo baby o dia mentia se ni se te se ma ba ha se mi di ma se ma beda mu na bia speaker mo se me mfanko wa makwaya ntimi mfa sebati wona wo akọ wo si ye nkoni nko wo papa no na wonye ade ni firi wo me na me ni hwe ono no ene ka se mo nko ye nko mu nyina ti me chiri ba mi no de wa nko bi o so nde nse mu nto nko ti me ni oba no ene koye papa no so si me ma me si enye ye ho ade a onyi firi ntina asem no me da ti ase se o si enye no kore o ma me anim papa no so ka ye no wo ma me antumi anka se enye no kore enti no asem no de nya de se meti ase da se wo si enye no kore bia me nti ase enye no kore no de koye 3 times yanhwe papa me ka se o ma me de bibi ene besi ho eje bambo e de amamu ana papa ni si wo dua e de kubesi so enti no ebe ma wo nyinsen no de wo ba wa je so obe nyinsen enso so no ebe sen oho enti ji se ye ko twa pon ana no so waje aponchi no waje aponchi ansa mame ti odua de enti wo ko yifiri ho mame uko bi o enne ye gira wo so mi ko bi enne ye gira wo so pa mate na meba wo so ne mom me pese emma no be ma no wo ha me be wo ha udino free ye wo ha ketwa no person ko be free me free no so ta mo chi bi eden o se me free no eka sanye no kura ma me kie be ya mo manum ba ko e bia o se me free no gira wo chie o se me dura me fa me number mo na mo free no na mo sha no onyi ade ni free wo so ya be ma no ba be ma ye ma tu ma tu mate me be ma ne meyi ya wa ha no ama me niema me ensa esi wo mo abrabom ana wo mo akọ mama twetwe mu tentente na ne me ma me so pa niema me ensa esi mo abrabom ana makọ ebisa ama ya ka ache mu a enu nti mususu se mo maami ena yebo so ti ase enti mama fiye niema me ensa wo hunu ana konfo sofo bia ka ache wo a ma wo gidi 100% nye 99 so wo maame na the cause of my problem
enema me nsane say first one o meso da ebu ana obi ni mabeda na ebu ami tru akola enti ntimi nwase na mso sanete de ne me kompaibo ti first one me kompaibo no na nipa me ka che me say wo me kotodwe mu o wo kotodwe na me say na kotodwe ni de yi na se kotodwe ada se o maame o papa enti me kwa me nkobusa wo mu na msimati na mba me papa ho so na ebe ma na mse papa me ko ba bi ese o mkotodwum because enti ko ba sabaya fe ho fe na ho fe asem we die e buruso enti me bebusa no nka ma nokure eno si se wo be wiase so ka se woni mi problem pa ni mi ama na obo me ko bisa maame enu ye ba ko me ko bisa maame ana die to so kra me simi nyisa ye na wo di mani ankasa nyare wo di mani nyisa na se ye no mi fufu no no oba no di matem ni ani wu eni ani se wa he edi mani ana de to so miensa ne se mi ko ya mensan kan ma chiri be madansi ni odi asapa yei ukwa wo so amfa akwa na ma no odi asa ma chiri ba le madansi ni so be ka anywhere so ma chiri ba le madansi ni wo bonyu na esa na se no wo ye dan wo sa onu na mini be di ni agro asmi ya wo kan ye no kwe ma chiri ba le madansi ni every year antinas le madansi ni every year ka sa year ma chiri ba le madansi ni ba wenya mfie sei no wakọ awo so anya wo ba ma na wo ma me dia hurisi o sai wo tonyum sa o sai ene to so miensa ene to so miensa e ma wo gidi sa na aha ni de ne ma mo kan ye no se obi fu obi achi enye bibi we fiu enti wo so bo a me na bo no ate me ma me odie ma me die di kan ne se me ne ba bi ko ba bi a me kofa ye kofa akosua ma me se hankra eyi ye no ye di kai pa mi hu ba bi no ofri se cheduma se mi hu no me ma me ya na ko ba ma ne ho se wona mentina mi hia aduma no na me na etwem plasie me ma ni hu me ma me ko ka che ni se wo de mi ama no ana ba ma ni titu woni me chi be 87.9 kumasi na me de na etete se e bi ama mi hu a wo be pa ma no etu obi ode mama ni de senka ma kama me kwada sori ya moje tuo e moje tu mi sa be ma no no asan ase ama wo no e moje tuo ena etu mie me kwadwuma na tetere me na ba bia mi su adwuma nso wo ye be ma SDA ni be ma na mi su boys wono pam e ma ne me ntia no na mi su ya ena o se won ti ase me master ne na ya ne akakra nti wonti mi na nti papa wo me ma me na 87.9 kumasi yem pe me yale no mi ami ni kun bi ana mpran so de esema fa na ti kura ni ehia ma se moje bi etumi yem ko hwe mu amma me ka kire me master ne se wonya me moje tuo di nkum nipa wonya me ma ne ntena me so na mi nwu moje tuo nkum nipa moje tuo awutumi wu oye kete pa wu kete oye ketwa kete eti bra no e ka kire me se kire duma si na wo fre no e ma me nkra me ma me na wadi konfo bi achi pe ya no ye ne chia me ye be ko wa ye nhwehwe mu eti ma me nkra na ma sa atamba su adwuma apɔ me ho ama sa atam no na ye 2005 emu na me masu adwuma na apɔ me ho no be ma ne de me ko se kire duma se ye kokoduru ye ne na me nwura konfufu ye da eti na mi suro ne moja ni nti wodi ka akɔbɔ konfo na ma ne na konfo ne ka se won fa me mra nya me ana machima michima enamu manchima enamu etene fa me hu o me kwa teretere me na ho ye moja ni tu ba abuso me be sen na na wa twesen ma michima fa ho na ekɔ 1 year ne mfiri na moja tu 1 year ma me ye kete ma me se bo moja no do munya na moja tu nkum nipa we ye dis o ma me pa cha bra we ye nurse me pa cha obeka ipa bra we ye nurse ni
was he and Kumni Pay, Yam Master, what me, mammy, Matran, the Juma Muho. And mambo jatuonu embe kume etim na ye kwa ye exams nti me femu na duru me so say me ye exams me ye wie na bema no man serve me master kura ka wo ye exams bia wo som ne kakra na me bema ni dwane ye ko wura konfufie hwa asema wo beka ne se wom no abo bra ni din yawo mo jesu wose wo ase ge yi ma mo po ase wose wo no na de ma be hye nsa wose wo boa wo mpe wa asem emoje tuo yi abai eyi won na de ama wo ba no ne onu ane ba no wose abai wose wo de na bre wo no se mi nya sika nto aduane ni eti be ma ni ma mi sika to aduane adi de ede ya wo ni mi be hia eti ni wodi moje tuo na to me so se be ma ni nya kwan eni mi hia woni mi hia amewo eti wodi moje tuo na to me so na se moje fi oba ho ba ehin fa na wo be mefa pa chanti wo kan mi hu dwiri mi se kwamfo mi nyini wo se kan wani tum na madi buo ni ma ho brase wo ka bibia mpa chan na me pa chan me hu mo brobi ebe koton ne so na o se wo ye eyi ti wo ma me di bonkum na chi ano sebe wo se wo ye brafo se hwanti bonkum eni wo se me ba ya die bi ama wo hu se wo ma me ye bayifo na woni na di mojetuo na ma se ya mama mo atena ha enado wo be kwasie ye na misuro me kwatia haban miensa efrasie ye aba mi kwasie ye nya wo si be ji wa home eti no wasi be ma ni di machi a enye yie mami me kwasie ya na ajoda yesi je se me kona me tie duro no so a me tie ni mu ha de a me ba wo be hu enye adwuma chese me ma me wodin na wo tofom no so a wonya wonti no gise me kwasie ye nu emfimfin na haban no so a me tie ni de be hihim no e ma me nte no gidie be ye din be ma na ankobi minya kokoduro wo sise ma ankwa moja no ebe ka me so ekumi ato atwen na minya kokoduro na komfo ne ka se me nko na nabosom no edi machi Miju ekwana nunu pe minya kokoduro wura asieje no emu ana da bo be say 12 1 minya pacha minya kokoduro chese mojetuo na mami na etumi no maya sunsu wi me ka ho na fi no ba fi de muda fi de bia wo moje ni maya se mami wi me ka ho nti minya kokoduro wura asieje ho na wakacha me sa haba ni de be hihim no e ma mente die beye di amfamfra ma no eno na mentie na ma mentie abaya de kronso miensa die be ka me se mentie no menti bia baako miensa na me family no mo mi minya kokoduro ti ahaban no miensa ewie na me da mani ba na ka me ni minya me chese me ti machi se ye frɛ me wo machi me ti nka se ye frɛ me ba cha e wo machi me fi me ba ye konfo
Me pa check Facebook my. But don't check my what na. Yeah, chimpa, chimney na china amadia. It is a order suit especially Africa crowd there. Africa crowd be ye dwuma Ghana ha no. Africa who fetch obi kro timi be ye yo. Africa woni wo yonko ba nam na yese open ye nse ne pa wo odin be ye yo. Enti ye kra ya de be ye ne ye common. Enti media no say number 1. So fu bi si obi ye bayfo a ma anya se wo born be ye na kekenti e na ye da bi ye wiem se I am pass all bayfo. So anya mpa bia na kese so fu no de ntro e na ebe begu nipa kwani ma asese wo ye bayfo na mu ya mpa bia ni nipa no wo bayfo no kwa bia se de fa so ebo ntutu no amfa nse fie no e se ebo no because enkola bi school academ because of obi be ye enkola bi nyinsa enkoda aka omo yem because of obi be ye because of obi be ye obi akon to some nkrata sem aka because of obi be ye it is how to say be ye nya adwuma be ye ni papa na obi say efa Akoma panante ne bobra papa be ye bi antimi nya odi agoro won ka to say nipa bonefo nko na abefo ye wo mo won na ka say abefo say wo nipa bonefo nko a na ye yo mo amudi Akoma panante nyina obi abe ye timi yo na wo de ne say ma wani na ho ne fa homa onyankopon yie na no na beboa yo Marco na obi send message ya ba no we say good afternoon please well done and good work God richly bless you please I'm watching you live from Akim Tafo the mother is the cause of all their problems Marco adia enne yetifie ya about time me to omofo nse mesrew se wo ye ba tan susu chini mewura ha mewura bosom dem makwa asori dan wem sofu we de nse agumi so me ma no me pese me bo omo ho ban me obo henfa ban me ba you angel what the bibi sise bibi. So in this case no de ye kan se maame no ne man e from de no na kwaje yes edi ho bambo eni kwan se wo de wo pressure bi ekogu wo maso na abatan bi wo ha me kwaje ho ahwan me de pete me maso me de bi gu o maduanim me de bi yesai na ehonhom boni rewura nkura ni mu na omo nyini nyina na omo de yini o na omo sei amanfo so ade enti ma me fu amu chini bebrebe se wo pese wo kobosom ho a me pa cha kobosom ho wa fa ko o mano o munya mede wo mo ho onu fukura ma ka cha bosom se muntwame no fu ba ko bambom fa ma afanye bambom ma me ma ye wo wasem a da chi bia ye wo wasem a wo se ena ba me fu bi o mo ni matwa because o mo menyina sei ye wo mo a okwa ha ena mpacho me peba minya bi ngo enti ma me mami akola se ya me ba be chewade me ba be yesi wo hye ne so okoshe so wani so oba wo be wie na ne refi so no wanye akodani aba akola ne so na ensem bebre gugu emaso ma me fo na wo yesi ya ma obaye ye be bo obaye wani nka fi hoda enti yesra ba tan yesra mo ankola ne de mo ana mo wo mo de ba eye nyame adom so nti na wo ba ne de ne ba enti fa akola ne hye nyame nsa ne jai se wo di akola ne gina ha na wo de ne gina ha na wo de ne kwa ha na wo de ne sere ha na me ma no mo ba wo kra be sensei me ma no o mo be yesi se dru se esese wo ba ne wo na wa ma na anwo a wo benya ha wo esese wo ba no adwuma na wanya no enuma anko yi a maame wo benya hawo na maame kwa de oba aponye na nsi ase a odi ohrisie sei wani die hia maame fu bi mmako hawo mu na omoni agye o na wo ya ma obaye ebi kwa na baye no ni bi nanso woni ama na wo ye wo fie ho no ya baba obaye woni ama na wo ye no wo bani abre na wo hwehwe bibie na ade na anya yie na maame ye baba wo mane a enya hwe mama wo say enya he na we ye de ade a emoje tu ba frimu a na ye ti we na wotwe mpo yesi yenya ye menses na wotwe mesema akọ utumi bo pad na wotwe pe no na wa he mu nyina ya wo ya afi enya he na mama we entimi no na ada ne twa ya wo twa waka waka adan
adan na afi mama ka bibi hwe about time na de omo ya na ha adwene mo mama no esugu wo mo yam sa yes wo maame enkasentia no wo papa enkasentia no so wo niam na wo ye no wo baba ka sa atia wo enti yesra mo about time mo na mo de ma ne beba mo hwe wo mo yie wo kwaye waade kwaye waade yi wo mo firim no mo honto wo mo me dan se na na kwa na te ne nka no wo se atwa ne nyode a ukra wo de Father, Achane wa ya oche. I'm watching that from the bro. Yes, I say, oh my God, what's your woman? My name is Sian Godbeg. I'm watching you live from Obo. Thank you for your good work, Papa. Obo ya chiao. Mr. Bebao. Ma, yem faf kwenye usuna afia yeko uremu ye ne ye maame nom. Enkasa pa se emana edu ma ba wiase no. Do wona wo mu de nanso so no wo mu hyebre no enhye wo nsam hyebre ne yewrade nsam na hye ono nanim de ode ne ma ebe fa so de wo ye container bi na ye de ne ma no gu mu firi America ba beduru ha wo mu beduru aboni yi ne ma no firi ma container no ye tam di kosi ba bi no ma ebo mu bra ade ma me ye eno na senka baby ori fa eno na se sofo bi ko huri ko kan pe ka ba wura sofo nso be so na sofo aba mutete abusuam eye de na ba tan wa wo ne ba no oye ne ba omo ye wo mu ye da ba tan wo ye ne ba da wonu a na wo na ade ba tan bi betimi aka se me na me ye wa enka me wo no ka me tena utiso ku bobi ka sa da musu busa ne se wo mu na kokko ba onyini ya yekuna weda dabida dabi enam no kra na nya weda wanwe min kwa na misimi ko dia won di nuro ena me wo fa na wo ye aduro no maame no o de akokko ba fio awie akete wo tete mi na me ho pramoja wo de dada yi bi hihye wo kun akokko bai wo de ye nkwa me wi akokko ja na da no me ba stadium sabe ko stadium a otu akonya sko no obi abetu na odo obi abetro no agiska na mse me ko ya won ni bro ntu ba na ma vemu me ko ya do no ba ma sada no kotoko ne Sudan me kai match ne ba bura ya bro mi stadium ba we dey ahode ni sa ko ba ni wanyiri awon ko ni de wanyiri na ka se mo de hwe mama stadium ma hwebo ni bi boy ya bro mi stadium da no ya babo ade chere me sa ko bi kuro mu awase ko ka chere mo fa ni so boy ya ko bu me o se ene nam na amene ene nam na nyini na nya amene ha so eti yebesre akokọ ma yetimi kumure wo mu nyiri so a eno kra na ne nam ede eti abatan na mode mo man nam no yebesre mo munya botre kakra na mofra no da ache no eyawurade na won nsem de wokoye wo mai se no wuhuru panyini bia bia wadui se awurade nsa mamu a chesa wo efre na wo pa de wo ngu bi da nyame nsa mamu a wo efre na wo ngu bi da show ma aka chese na dan me shama mi yanim na wa ye jobi sa ya nyane a educated woman like you yeah nurse ni o first be ye kwa na minim say ya no ma yan ko school na ya be ye o nurse ni nurse midwife omugugu ayi ho na ma dan na me dwere say ma apin for do sign afa ma mi we nsem ankola do sign ya wo ma wa to ma mi we nsem na wono ani mampo no ayi wo mu say na profo de profo ma me bi so for ba ko ti aso kan wo say abama kwa ma so for nchusu nurses and doctors ni e se nipa be wu bie wa so ho je chese kairi bombo nkuwa uko kazo ese yanka hwede asie ye be sra batai ye be sra batai afia ye ko wura mu me ma me soa me de me ko ayi susun so fu bi o so ko tua me nsa so fi ye niam di foda water frafra so ye bo a wo di frafra ya da no so me twa bi nam gina ho wo di frafra ye mi gina ho sa wo di sa to ma pampa so a no wo me ana me koma chia na me sabe jira kinkai na me dia villa timu ye we just ma me
Oba wa stubborn. Won no ye stubborn. Anti Jimmy no Jimmy. Me ma bro me bro. But I'm not so ye no me. Oh, nyame won time. E wa bata eni nyame anim. Na koye bibi eni. Sa na Rebecca di nyame anim koye ya. Nyame ma na ni wuye no. Okohia Ishmael ko shira no. Enti ye be sra bata. Mama ye ma no ho nto won. Afia ye ko wura mu. Wo ma ni kwankro mbefa so a yedie be ye omudia. Me da se papa bedwafo na ote wo mo nka no eba na ye kwa homa ne so na fe ya fa course ne kakra e de afa asem na ye ka ye no ho na won so atumi a kire wadwe na fe ya san akọ case for so o say I'm facing the same problem. We na send a message you know we say the emano fm no the same thing or no so fm we say I'm watching Akoma FM from Kumasi. Okay, one ka Kumasi Brono Kumasi so ya no aka Brono a wo so ya wo hwe na wo tie no enti no 0322498035 0322498036 0322498037 odini baby afrefre obako wo fedia afisiapa afenkometu ya na tell me what dinu na nakobra ma afota because every pankro no abed oh nana nyame ensha papa so abo awura mu yenko so asemo de akoyimodi emuade pa be me na yenko emuade pa emuade just wo ba woni so money bra eya unya menyajuma eya we didn't baby afrefre mini aba papa bi what fa kwata papa mini aba ma so mo kofi ase no ta coach mini aba ma me manu abegafo nyina finshi apa na me chia kofi ase menyina mini aba ensem de modidi papa ne esro nyakopon ta be bo ma mo kwane awodin 2024 ebe wura mu yi say ya mo sha 2023 Unyakopon de makwa wie 2024 fa yewi na afutuo ne de man ye maame binum ini aba so obi ko aho kire mu wa wo mu a ne wa ma no so no kodusini wa Akoma ladu okokonfo bi wo ne wa ko gira ne ma no afa ne ma ne ese ne mani dia de papa maame ne so didie no na afa dia bo so na se ma nam de ne sa to mo so na ayese mo fa no to mo na afa dia na jiwa mo ne wa hamni amane eti afutuo ne de mayem ni amanu bi ne se wo mu nwura Nyakopon mu wo mu fo ho manyame na do ho manyame na Awurade sa wo so a efo ho ne de wo ma me beye efo ho ne de wo papa beye ye ma me wo buta question bebrebe ye me hu ne se aboa no so eti se ni ama no wo fo ho ma Awurade se de Nyakopon no be de wo mu efo ha ne amanye nyina mu e da se ni aba e da se ofakwata na wote ne nka no wodi ne ba bi afrefre ma ko me pa tare so de na di ade no Maku, Manadu Adama, Yaminka, only a business woman. Amen. Ma, you the Masiniano, the Mojumaye, the Tian and one, Mukusua Moye. Nama, Missy, we are so. Name your summoner. By Yankopon, I will be a babu more. I will be a Yubus over the our coming to you. Also, Yankopon, young fire and sound summoner. A master, dear Piano. You pay your from Tia Timson, and summoner. Ono na eso ye sunu nipa ye sunu nyame enti e se wo ye ma wo nuano wo ya ma me me Christ enti atuwe ye wusi ye ni nuanom ene ye ma me no ne papa ye nyina betena odo ne kuru ye enu wo Nyakopon ni beso o so wo hwehwe odi bo ye ni mpa ye bo so obe sakira na dwene enti wan sakira wa dwene a obe pompa ye sa Nyakopon unya bibi afi wo enti ye nyina ye nya odo ne kuru ye ene ntiase ma ye ho ene na bebo aye da nyina Maku na menka ho nyame enka ho pa na we dini ba bi afrefre hello we dini ba bi afrefre mame abata me de ma na o me free papa nsayem abata mpa yen kwa yo Eradi shwa mo ne djuma pa mo ye de bi awa na mtie na ma mi ni medi na mpesa me kasa fa kakra sha me kwawe me ba government hospital any time ma wuti fi na se doctor mama ma da wo aduma ho kakra no na si ni bi bai e fa ni Monica oba yo so ba ma wuti fi no a me da wo no me so lem konant no so ma pe me den answer wa yi me
me sorry mama ko no ko ya ni nim se na e bi mo mmemme a kan twahwe na ye de metna se nti no fefo no de ano na sofo na ka wo no se nke wo ma kwan na mo asofo na hwehwa na asofo na gu hospital wona ka bepe e bi nsiramu Yami ensha opa mame yedase sa won so akere wa adwene wo ho ahoma no asa yesio o de mame fa we na fe yenko ye second case no so we ni baby afrefre mame ai kubedu ya bi huri siso na ahoma na ibubu ne mu ne yenko ndacho Ola jepa program no yezi na mi ensure me ko na ma so me ka se me kamedia fa papa so mi na me se sente na me atiti ntama ma me yenu mu na obi ana me da bi enfre yonko asoma me ma me ba ka chiro no so ka so mu je chira ba ye ni die me hu se ba ye ni bi ba na sentem wa sentem ntini anka because we can we ka se dead nti asem de ka se ka de se ama e so ya mi shiro mu meduma pa mu ye na mi bedi he bi a hu beton that's it ya me onsha ya na we de wasem no aba na ya tena so ne ya hwehwe mu ama wa ye kayire bombom a ye be ma na hunu se wa ye kayire bombom ne ya de mon so every home na yenko ye second case no eswe na Lindan Kansa no ofrebu akwa ena oba ye 27th of April right na ye branda ena oba ye na idea na wodi adanse ama case ya ye ka ho asem no ye charity and cancer na abranti a womo atwe na se yire de dine ba ye bese womo se ano edigu ne so na ye Bernard Osaibonsu tanoso akura no womunia wokoda wodane sister wa guy no hi dai wo ho na wakwa sha brand ye ne demo na wodi again gramo no onu na guy ne ma akura ne sikan kakra no na wo hu se wo bi etutonga ne kakra na ya ne ya ono so kotonso no na ye dia baba wa ibesi ya abrantie te baby evangelist ti ya na abai ababa we ya na pastor Julius ti ya na ne ye bisa no wo se wo ne da date ban wo se wo chima date ban wo se date ban na abra pa wa fe wo de we fa ha no de akwakosia obubo date no wo keka date ti e pa ho sa minim so bekai ish mo fa yenkwan na yenkwa kaka ye homra wo kasa no wo kasa ebra wo frɛ wo se maame ya anyemo no na osisia 6 months na mo ka ye no na enuru breban ana bosumi bemu afi bemu na ne maame ya da ye na breban so ene ye beka kire wo se onyim 6 months na osisia eboro ana enu bacho menene da ene de endu da 6 months na mo bosumi bemu menene da October Twaso menene da October mu ho eno mu frɛ me December se wonyem onyem 6 months so me ko check so na yampa onyem 6 months na se onene da October no ena da onene da ye na di nyinsa ne ba ya enka December no nka nyinsa ne ba ya bosome sen me kan kire wo wo asese nka ba ya bosome sen se onene da October ena yadi nyinsa no ebeto wanim December enti wo sese a October to December nka ba sen 2 months 3 months 3 months oba ne bra pa ho da koro ne bosome enti nka 3 months ana wo pa kire ena yadi nyinsa ne bra wo ne 6 months me pa cho wo ne wo mo twen se da bi menene da October ana mo fa me December so wonyem enti nya possible say ebe ye 6 months e was say 3 months when one e na twen na why na wo kwa na mane menene twen kakra mene maame ya sister ni kunu no a chen afre me na me drive ana me ka chen so ma me ndu fie to me ndu fie no ana menene ana me say man enipa na bo me den ha enya me a o say onya abotere oh mene wo ka say na
na owo bi nche na the phone number nipa no se me ne commander ho ni a whole lot on the obominya or the me police ni bi na da bia na police ni so frame me na frame me but me ma store ni number ne sister Charity ne sister se ka ne ho ono ama me ya nkasa o confront no ka ebisa ne se hinifa en wodi nyinsa ni free be share wo apart from say woni ne sister kru no huru so pacho David me bisa no because ma me ya no na ne dae me bisa no ono na say bia wo wo bibi ka kire no ono na be ka kire say no October na me no wo dae enti wo tumi for 6 months nyinsa e mehye me mami me pacho even day na ye call for hospital honom no e ka me ni mienu o ka ni me bisa no several times still now semia enti ade ma me yem hye me say o mo say o ye under age enti se ko police station na me ho be kire me ade ebo me ho no one ne da we me sani mfie na ze wo hwe mame ye yi a wo si wo yi afo ni hwe mame ya wo hwe mame ya woti ho yi a ka be ma ni mfie sense habre no a na o take ya rise ya na ne kwada no ka be ma ni mfie sen but meant me unpredict mani mfie wo de hwe mame ya na mani mfie enti wo hwe mame ya na bra woni ne kwada na osusu se bia wo benja bear 20-25 years akosi 30 ada good enti nka wo mani mfie aka be mani mfie sen at that time cry na bonsu yanko me me can say 18 years na 17 to 18 emuba ho 17 to 18 okay enti 17 say wo sen ka obisa no say 17 years kra sen ka onuru bra wo so ne da but mami ya ti ho ide menyi ni sen ka be ma ni fie 17 to 18 years because wa nyemu awo a wo se wonya aduane ni a watete mpo ani so ati ase enti menyi ni sen ka be ma mami ya 18 and na 17 years me I know perfectly well say na woni ni age kakra pacho David na onso anya fie sen pacho no 24 years oh 24 years okay na 24 years pa na wo hwe sukono man esukono me ti sa baba wei pa nti wo se bonsu ka kire me tama woni ma me ye kwode na woni ge Bernard me no na di komo me kasa bredo na ni ge obua bo hudua me pa cho mo ma ni sue ma me ababa wa ne snap no de koi oh mo pebe ma me na wa ge na ni ge e bi kan no crash me sa wuti yi odro bani e metra front to see de wudi twi ne sere ho wo se na woni ge na wa ge le pa wo se predo se na ne dai o mi ba cho one sister kan do ne kira me enya 4 times won kan no kure sa kira brewe nya to bo ase na kira me bo ma sa that time na wo ka se me October no e no ne me dai no no wo boa October no ye tu afirifie ho no ye tu firifie ho no August ene ye tu firifie ho no ne ye betena aboa kwa boaso ho no ne ye bai ne ye betena ho mmenye me first day no me ka kira ne gina kwan na no ho no na me born na mane na o ka kira me say that time no na ye Thursday na me born wa mane na o ka kira me say ene wo kwa adwuma ba na wo kwa adwuma ba wo ba na wa behye ya hu de ebeye na me ka kira o say yo sa Friday no wa mafie Friday no ubisa na obeka Friday no wa mafie ntini Saturday enumere ebo be 3 ekobo 4 ene ye tu firifie ho no nti obae no wa metu ye ewo fie ho no mo edu be say 2 weeks no na ofele me sister kunu no na o ka cha ne say ma gifting me pacho me bae no ma bete say matu afirifie ho na me nso afi na me nso me pake me ho a na matu afiri baby a mete no na me sister say ayo ene na o ka cha ne say wo beba besela ye ewo baby a ye te no na me sister say yo wate nti wo ye na o ka cha me sister say me wo ho no mo a me sister mfa phone mfa ma me na wo ne me nkasa
na me je phone na obisa me say sisi alive ben de na ekọ na me ka cha wo say me hwe wo na me ka asante me ka asa na me sister eba na me ka so wo de ye ntwa so ti me ye twa asem no so ma peke ne number no ti me twa so ma mfa asem no ma mfa ne serious yi na me de me twa so nti me twa so no na nko wo se me sa continue na me frɛ no ma anye na me tu ma adwene mu na me dae na ene se ekọ wie me mumu bone ekọ wie wo bone se sa bre no a ono wo sister di nkomo no ka se wo ho a wo sister fa phone ne ma wo no na wo bona mane se wonyem na ma bona mane ba na wo sister se wonya wo se wonyem na me sister mu nim se menyem sa bre no wanyem aboso me sen me pa cho na menya 4 months okay ena osi ono ne wo da October okay but also October no so no mo 12 ho no mo okay enti one wo da aboso me be mu me pa cho one me dae no na eye ono da na aboso me be mu me pa cho na eye April mu eno wo ma me aboso me ono da yo me wani nyina wo metire mami da bia no ne ye time a me de fa ye funu no a na ye July no July o ma me July enra mama July and by mistake na me no from na me kwaka July June by na July enkra ma ba muka ate muka nyon kase e che mo mpani fo no okay enti se nye June na enra wo ka che me ne biem ya refre me pa cha na ma wo ka July June enti woni ne da bosu me be mu me pa cha me ne da April mu woni ne da April and me pa cha mo chro de Emma me woni da April okay April and I will catch any say wonyem bosumi be mu me catch any say menyem July mu na me catch le no April May June July April May June July and I catch any say wonyem me pa chan enti bra wo catch any say wonyem no no wanya bosumi sen me pa chan na afina menya 1 month me be slapo woni ne da April me pa chan na wo frɛ ne busumi be mu ka kyerɛ ne sɛ wonyem me pa chan me frɛ no October ko November mu na me frɛ no November to December na me frɛ no bona mane ose mama ba chu me metime ba mu akra me ba to bo ase fa point ne gua na me nwie me de wo se me se ba wo so bie mu wo se woni ne da busumi be mu me pa chan me se me ne da April mu na obo na mane bosumi April no wo hunu se wonyem na wo frɛ ne bo na mane me bo a na ye so ansa na wo betwa hwe tema wo twa hwe ye no a wo sisters mu be hunu se wonyem no de na wo hunu se wonyem da bad bona na wo mo wo sisters mama de good enti se woni ne da April mu di a ene na bosumi be mu na wo hunu se wo bra epa ho ya wo frɛ no ka kyerɛ ne sɛ bonsu menyem sa me bra pa ho me pa cho me ka kyerɛ no July nim wo ka kyerɛ no July me pa chan me ka kyerɛ no July nim no ne August mu na ye di 2 ye no nti ni October me ka kyerɛ no mama me ka kyerɛ no wan fi me nti ni October to imu no ana ye ka kyerɛ ye sa de pem no that time no menya 6 months na winim when ni da April me pa chan na April no oni ni da wie ye no wo efi ho ba no wanya wo menses meboa me pa chan good eya eto de bia o menses no etumi pa ho a emma enye bra wonne Bernard enhia ye no na wo ho dadaada no eto de bia wo menses ti me pa ho bia be 3 months e mai won fa ho be 4 months e mai won fa ho esida me pa sure that be good enti woni ne da April no a May when ya menses we hunu se wonyem April May June when ya menses how we hunu hwe Tobo July bosome 9 afi na be fe na ka chen se wonyem adentia mami me pa cha na nya sa April na me ne kodae no me menses ne baaye na me sa ne kodaa biem
nti nunu July numu na ma me de fa yefunu no na me ka kire no ho na man taking action bia nti ni December no ana me friend no na me ka kire no that time no ma nya 6 months o so friend October October to December o so friend October November December ni nyina mama ni ye friend no me pa cho etie for mu tie no mo adawro ma mu tie ni yie ma me de me aha wo ba me favor. Let me tell you people something. Me favor. Abrantia was Bernard or say ya what hey. Se man can't say was saying when you machine 100% na me boa. No when you machine pa. Because who you draw beni. Which way who nya time sabe. And I will catch them say sabre no a one ni Linda Eda no ni girl a oboa 100% make us so oboa. Oh, enti emayo ne nam ho wo mu a penifo mamia ene nam ho we nya bi amfa adifo denti obi ba okọ school me ba wo so bi nani wo yesa wode ne na madrum ni adan kura wo hunu ba bi okeka ne nsemfa ena bosumi April ena bosumi July ena bosumi na sese kura de yakwadi bronya yi aye bai enu asan krofo de enkrofo mateta adan ho eni na msi o so ye be start adwuma beti match bi mami o match ma sami bi mami o ma ka bi mami o yakwanyinsan di aba na meba menim se watie ne yie pa enche abedwafo bebem na wonum ba mu wi a yakwa ahoma no so na so wa wadwene e de afa ho abrantie ne ka so ne ababa na da ba kope waji hu achinyi sa na so awie ye obaji tu mu sampa ba kope no ne da so ba ko timenyem nya ne so wa pepe agumu nya gumu nko dia ene ai na twom mgaga ze mitutu free betu afri bo no na ne wo se besom na nya so na so de mpe obehu na twom na afa ye beba na fe ye beka ho santi fa wo de no ete na menye interview ba ko mienu bi se o te se ka se ko dware nsuo akua be she bikini na wo sha to kese na ade yi samu yi ahoma yi san to no ye ka no ama mo ka no se bikini de fa trumu mo kan se bikini aha ni a passport e bi nso ama Pastor Julius ni evangelist ye be hu ni ema ni ema be hu ye ma me ya kwa ba me mo kwa ba wi me mo afisia panso afisa se na nkwanya hodwen ho eno an ye hwehwe de aka nyina ye nyame asem na daben na ye kwa dware na ede na be koso ho mo fa mu ho mamye ma nyame adoma 1st January ejuada ebe ye shafe na se fefefe holiday nti yese asanteman nyina ene Ghana man ba bia wo bi achichi ne menche Monday die Robia Malik nanse na otwe mu nyina na Singaton ho ana no bia o ye wie ya to nwum na wie nti yemfa enwum na nige ne awusie ni nyina emesin kodware nsuo mu lake ewi ahye ti yekoda nsuo ni madwodwen ho ne ya plan for the upcoming year. Okay. Ya mo baye hwan me beba adwumtufo bi beba lake ne de ti de kan nyina mame ne nyina mame lake no eso 21 communities but ye kan lake eno ane abo no oti say ye lake community fufuro bi a fake original lake ne de eno ane abo no and on the day near the Amrado the sensation the man of the moment the kokwananse aba betum alfa bia ko Snapchat ko TikTok eno an obia e de snap ne TikTok your friend kokwananse Amrado on the headline your other artists on be support no ma before say Amrado beba no lake die anopa bia brass band obia wako lake bia nim say ye bob brass band na anopa no na soroku ye de atwi o ma o nim twi na twia na massage o mania na wiem honom no Amrado eso di ababa bi ginam but before then your other artists on chen omunyina be pass through ababa performing but headline no Amrado afiwe no mami wanya a very good year afiwe ya afibia boy no yankopon na pia pija ne pa enti upo bi atie no new year dia Amrado enini pose o babiti okay ya be chichi bibi ansan mami mpacho gate fee ne de 30 pe ya ye no etufobo because now no me kwanti makra na eba 30 ya 60 obi 30 na nu ya me call ba ku bi
na take it 300 cedis enumpo no menya nsuo manware enwom keke na nkotie but we ne de ya ye no obia botom 30 cedis sabe ya oba obetimi di nipa 20 edi wachi aba ti ya no for 30 o de girl ba fa girl na fofo nyina account boys mo ba car ba kono ma rent mo do de trotro mo fa dropping na mo mbra mo ba 30 pe obia betimi atwa ticket na ehon kwa na bia meduru gate na na matwa na se mo obi ebi wo miami ebi obi kwa obetumi akofa bi gate fee eno kwa gate wa na betwa na mami we na ya anye advance tickets on the spot enti udu gate na no a utwa ticket na we wem fefe okay na de ehia me pa ye me bambo sem because nipa bebre na bedi afra ho wa wonim de wo bai se oye tutubotom dia na so ba be remunti de ehia ye kase pa ye bambo nsem te se mami Easter ya yeko leak and obi oba e bia be dia dance say event media general na ya ma organize ya one of the best in terms of security ya anti incident ya anti say typical of leak nso afo bi e bia nsuo and ya akon sem the previous year yet say amount police for no won nsuo na no body power by na omasi omachi wosoro but this year there na moto police for the moto e petrol sa atil say e wie this very event 1st January on be sa babiem on the motos 50 and eba on be petrol kwan no so sa enti we comfort na wa adwen say o ba be bokro no a brana police wants be ma to boot for boot on be ma show down fefe e o ho no ti ebiem breben to breben e dware akopim say ade be chi ana say anopa no nsia but for safety reasons inti e ya na nya advice abo so obedware nso obedware lake ni manager light ni nso ni enti by 5 p.m. na security agencies no ma start e pamo nkofo efio e na e ma me sa ka amakwa ya Ghana nyina ate se lake we no ye ne nadbu for na ye afi so your lifeguard on standby say ensuo fa obi a quickly o madwuma ne so mbeto nsuo ni I say because that first ya wadwin bi se lake there nipa ye ko bi e dey nsuo be fa obi but media general na ye ma ya start say ye ko lake no ye nti sa incident ne there's been no casualty and ye lake na ye ne dey very safe oba we safe pa okay ebia telephone number bi da ho a obi epe ensemi dia bro so sa obetumi afrena yotumi dia mama mpacho ensem bia pese otefa event we hu bia obefre 050 38 63 251 050 38 63 251 offer ya ye bra no on standby obefa and question bia obia obisa na ode bema and afi so ye encourage groups and fan clubs na edu sa ada na ompie ni se mo balek na number na me dia to dwan munni kan frɛ na monka mododo onkyere ye be special reservation amam se be ya mo ba mo ho mekere mo last year enkofo be ye complaints ma me bebre se omudru gate omu group omu bre mo de mo beba as a group a mo mfa ye nka nkere o e bia asumasi fan club ye nipa 50 ene eba ye be ye special arrangement amam for smooth passage oba ye na because we dika booking nti oba na ye arrangement am we rem all right okay yam bo number na ba ko ka hono ne here pa mami pacho 050 38 63 251 mira what the kakra be so na ya pege mu yes yam say aseni nya na brase taka wa ma be 21 January de na wan kasa no wan sa fi wan sha say yi e so de ani je be 2024 na ani je no adu anim e wa fi ni nyina mu to obi amra na ye nyina amra meje ni e wo lake abono amlado e leko just say yadru ho ye be dwa e leko medware mi leko lake o jumeni kasa mbo hu se mi dware da mi dware pa say enti na obof di na ya na sha adaka mu enu nti wo den sembe okay nyame nka ye ho ye be hia nyame atomu a ye first adwada na bibia ye kama okay enti yemre na fe Linda Kansa ye meka ne wansem kakra na fe etiefo emremu so for kokko no way okay apia okay Pastor Julius say ba na ye monitor tel na fe ye nkwa ye hwa ye bayi adie yi
na ototo papa so any date kura wo ai o de kwahye no anasa de na ya brante no yentu for some de so de kwahye no so amfa kwahye na the principle ye ba ko se wan nia ma ko se ni we fi date o se de bia me kam se nyoma bibie ni ho AC a ebi si da bibie si wiase bibie si da so obi na obi akwakoda e de akwahye obi enti se wo ye teacher news o ye de esese wo hu se akora mi ko di ba ko yi nyem de bia na me de me kora e bi ko ko se okote awu enti won timi nyem na emu obetimi afancha e de aba be hyew e no so ye possible enti wo kwa ye no odwen no so ka ho nti na ona brabo no wo tie mi a wo bo ana wo bo ni mienu se ade a me ekoyi or the other side ne ba ade na meye because wo tie akwansi wo keka wo timi se virtual wo be hu clear say the possibility say enye abranti na nyem no high because date kura won chede hu woni me da say woni me da date woni nam July no ko August woni na May November nti wo hu date kura na ma wo hu date obi ne da ya ene be de hu date a wo de nyem ye enso wo se wo no wanyem no na wo no wanyem ni na che say kai de o kai say sabi o be ma bi ede ne be ma wura amase ento wo no wabo odin ba se wo na wanyem na de ende so obenya no right o wankom ho na asem no wo ento mema mu tie mi amoma mo be ma so tokuro bia na ewura mu no se be mo du obi kura timi ni kra na kwa da ko wura se tokuro bia be ma nya ho be wura ento mu nya careful na mo hebe bia ye de kwa ko wura no obi wa ma na oso ball de na ento wu nya di ko wura ma no hwe ni ball na story ba kwa ye sa ababa we ya na okọ school no wo se wonyem wo se mi mu na menyem da da me ma ye wa obi di haya ni ya sa so wo ye wa no obi na ado ho beti onyo dey ma wa ya haya ani yes a story no wa yim no obi dia eti sani mu na ye possible nti wo ya ba ma no wasi so na wo sese bi obe ma no mu ka ope na wo bi mfa me de bia mka wo de pe rapper and rapper be ebu mu oden ya wo de ahew nan nti nya ebrem ya no wa krep na ahew na se wa pe obe bia ta se so ye kura enso nyunu kura na de wa ko na wa tutu bi egu ho na adwo ento ase wa na batu wa bi bedi wo nsu na se de na che se obe pia ba no eno ye chance obe kwa ko ma ada mo boxa na mo se no na hamu mo be se mo be supporter ebi se boxa na but ose boxa pant no ye was supporter enketo ni bi wo a wo hye ma che kire ho anza na wa hye boxa nika no na ebi mo wo mo hye ketwa no mo se ebe mo ko ta nketwa ti mo hye ohuro no eninamu etinamu na urose ya ebonko na dangre nti urose ya ma ebi ayo onya baba ya na se obehana pa so nti mrante no mutu hofo ena maya no so ma mentu ababa no so se me de bia me kam se atro bia obedi bia obetwa so ka nti yemfa na se ono wada ane wanya de but eba no de nyane de nso adwemboni nti so de be hyena ma no ho akere na sam toro na wutwa toro so amasabi wa bre na wodi abehwe na so wodi abeje onin sam wade so mo yare no ubetwa so aba nti moma ye nso aye kodidi akwahye nkrofo no ye nye careful na de nipa be gu bia no no na obetwa Marco me be abranti na wo girl wo serious girl wo ya baba we woti mu fie na wo ye ne papa wo ye ne papa ade ne mema bi nye papa nwi papa de ye nye papa nche ye nye e de ba wo ye papa nche mo ye nye mo ade na mo nye papa nche ma se koko na no mo so anka no ye ka mo so ma se na mo de che mo nye papa na mo so ba bi na mo de che mo de je kan na mo de je dan no mo so de che no wo ne kwan so papa ya so mo so de yin si ashamoda mo de che test da brother ana mo de test da na mo so ko so da mo ba ha man fo mada ana mo so ko so da ana wo bi ba na de bi about me say you bi ba na hwa ana nya wa ba na de ato some say mo nya papa nche ya de ba sha mo da say de mo so mo nya papa nche say de mo so mo nya papa nche
woyɛ mistake so ma no kora na meto bɛkasa woyɛ mistake so ma no ameto ɛbɛkasa woto kasa meto bɛhyia wo woto kasa na woto kasa mede bi deɛ bɛhyia na yɛ to bi days ni madidia menya akwa no wode di agoro so ma no so ma no kora meto bɛyɛ adwuma mede bi deɛ ne bɛhyia wo mafo sɛ mama no se wɔ mo nyɛ papa nkyɛ a no wo se wɔ mo nyɛ papa nkyɛ a ɔmo bɛhwɛ amanfoɔ madaa yo ani ɔbaa na wani abere ne ho no ɔmpɛwo papa ɔmpɛwo sugar daddy ɔmpɛwo wo bɛdidi ho agorɔ ɔmpɛ na aka yɛmpɛ wo tua no ɔbɛma wo tua adeɛ de bia wo kye adeɛ de bia bɔnyi wo kye mompɛ mo so ne mu deɛ mompɛ mo so ne mu deɛ mo wɔ yere nom mo wɔ girls nom ɛtikyire fuo no wɔbɛtumi asan ne ho wɔbɛkura ko hu ɔbaa bi a wafa no na wɔra ho mo se yɛnyɛ papa nkyɛ nsuo na yɛ ma papa baabi ahwɛ go baako no hɔ no yɛkata ne twɛn ada na mo ha nipa adwene sa yɛwode ne tia no yɛkata hɔ na wɔkɔ wɔ so ama ne nkɔlɛ woma ne nkɔ hɔ no kɔne kɔfa deɛ ɛsɛ sɛ wofa no awɔkɔ kora awɔfo ma na ɛsɛ tuwa mu fana tuwa wale fo tuwa mu fo ama ne nyɛ mesunfa so de wale fo ma no for say yes obukunu mu baba da na mo na no mo kwa abonten no da bi asunfo ma ye ya ba ma na du anopa ya nyumra anajo obesa akọ sabe sa na bia sa na no se mo da me just say na de ye ba ma yakura ne se wo hwe wo na wahu se wo ni girl foforo nam wo o ma kwa waje me time ni nyina ha eti mo ase mo antina mo yire no mo ho ane mo girls ho no mo se mo nya papa nche obi okro wo fa akora bia wo hwe ne kakra nhira be firi mo aba wo be hu aba mama no ho so ham wo kwanye mo no ham no wadi mo nya papa nche nya sa mo bebre mi tumufo ibronya na aduro yi e ma ne bebre nyanyam gas ni bebre nyanyam tie bi mami ne ya ba ho we sa tie ma se mo ya ba be shamo eti se mo mani ana ho a mo be hwa manfo de na manfo so abehwa mo de eti yesra mo ntra mo yere mo ho efu sabre ya kosi first night de be shamo ma August September ye be di cases eye first ne second January de be shamo Michian da boss Michian first yi 29 March January December minimum Michian mo ya kolek ba futu kakra de mo 2024 say ye mrantie ye besre boy no girl serious girl wow you know many abere no so serious girlfriend oni tie na bia on tu fi okra no odi ne kwa sa girl no kra be hunu se akofa akwala wi enye se wonye nipa we nipa pa boy no tie ni akwala we standard mo nse munye koyi ko munye sa munye koyi ko serious for na no hadwen so let the na serious for ha ja na go fa de o omupo munye okura ntia ja na go fa de o nya se aja message go fa de won ha message no wakunkun se no si o hadwen o ya message no wakunkun akofa de o fa we mu se na competition na ha em fa de no em fa sa akura activity we ye le se ya na di won fo no tetetia enti ye tu fo afia ye ko wura memu ya basra mo kwala no mun nam ye fie ho no mu ho aye hene omu ho aye hene enti se ya nwe yi a omu de ba be she da senya na be pie ye ma brantie hu san ye jeje wote adwam putunu question putunu afere la so was euraba kan kure no ade anu nya boy ne dia was fin na dia ojire tire be December
de o gina kire pia no ai wo de tra ka se nyo no ye be kofie wo ba hu de be sie ye be aba sister wo pia wo nua ke to ma ne de ade ko hye ma beta kofi kese mu mu ko ya asori make prisons e father wa ntwato so no papola no ya enye wo no onim ho hwe but obi gire kire o say ni sem wo du chen ye piepia na wo da fiase se be me nsase me pia ma ko bedem a wo yi na no ba bi enye yi enti ye besre kwala ne nam fie on mu hwe mu saa na o mu wa yakono enu ane ye kan na school phone call timiti warning ye bo mu we kunu yo ye bo ye de ye bo mu we kunu yo ye besre mo mo ani ngi fie ho wani ngi wa panyum bi si so na wa asa hurihuri ya wo hwe na enye ye nso a adwada ye kwa abono brane ye nko gi ye ni wo mra fie no abre wo ba no aba beda na ho ato wo ba no abeda na ho ato ye mfa bi ntwa so na ye wi a na ye great gift abarafe yakofa ye course no se ye hwe cases ahodo ya ye treat ya ye be start ye no na me ka che se ebi ahyi ete se de ye kan ye wo hwe se de ababa we sisi tutu papa so ya wo be ye chill just say ho yi pa mami de be ye de wo so tu bu ofu pa ena obi fra ka se sa na me komu no ti se nipa no wo hwe abo se na ne bo afu ena ebi nso eba ya na eyareho ya ebi nso eti ni sio ye solve problems na ye je nkwa enu nti afia ye si mu no enkwa makom ye nsa ena ye afi afia ye si mu enkwa makom ye nsa ebi ye na nso hunu results ye meskane so bamne de ma wona de kwa asa ye ni ye kire se bu be kwa akowuo se we this kan ye the bad ye follow akoma nsam de that is how ye ni sound na ye hwe se bibia ye okay ana ansa na ye ho itimi ato ye enti de edi nkan no na ye akosenya ye sha se this ya ye nua be ya na kompo ni kunu ne de no ye wie ye na ye be ye ba presla eno de na emu yire tawe eno de na enye easy this one so but there are times nyame ye biribi ma wa obeti asese we de eyi nyame na ye and presla case is one of them no esiwie no what transia de obetimi aka say we de awurade na ye o se nyoma bi wa wo ye a ya na uyi ni penti na we aje ho ni monyama ya say wo na we ya ade nti na otimi ye but presla case no was very delicate and ye timi solve we ye hu say ya operation first and after ye hu say erade and ayade we nyanya sanka ba bia na ye ko fa sa sika no it wasn't an easy job but erade e twaye ye tie for so bo mo modern na mi shira wo modern ye tie for bo wo mo modern yo mo ye esun ye bo papa ye temoso ani asore nyami shira mo ya ba ne be su kira mo a mo se ye ya so mumu we di say kakra etie for ye mudeni mu ye buei de mo ye fe wate nyame nhyira mo na nyamo anka ye sai ne hwan ye tiefo adofo nyame onhyira wo bibia na isika no kase sa no na ma na ye nhyia bi da dabi na ye nhyia sika sa bi da na so wo so mo free wo not kesim pra e ma yetumi eye presla de no na omuso nya danse de eno ene buru so chenso no wo de ofri na koma mu a ma de koye presla de no omo a kama kuma adanse ne ba ko eno ene ne a ye betumi abo okay na eye testimony ina me pese me de ma Akoma efe eye akoda na omu frɛ no God's way omu si onumu eyi soda timi yaro ye edadem efiti jem eyi July 22nd ina mi dadem inti November na omu edi akoda no asomu tu woro ni nyina na mi dadem wo
iti omuka akoda na me am hwe picture no na me were ho hwe akoda no picture na me were ho ada no so na me niska so 20 cedi pe ena ye mi we do ba for ma akoda it is ada na me dis kan di shuma me na na no se omunfa the cinema station emi chiri ye no na me hu ye staff here akodu e be me na fiti July 22nd me to me sorry nant then so bedroom November na me ma ko da ni sikan November to December me ma ko da ni sikan na nyankopon na mo sami si bi da nyamia se nyame bua me ma me so timi nya akra bi di bua gosu enu akro mo yi ni picture e kire e da nyamia se service we kakra etunichi sakodano okay na a testimony ina me pese me de ma Akoma wa yaria da hwa na ne de no nye presla dance no ne de no ye Godsway e de no wa yaria da hwa sa na ohunu se ye no na ono so esende ni sika de ba na oda ho for be 3 months so sorry na oka ne ono so ohia se nyame ma na mo de nyame tumi e ma ne so free keta woda so no on sorry no no de ba ye no ano na se wo hwe ye maami yi a se wo sende kese a wo be hu Akoma pa wo ye 50 cities 20 cities 10 cities 5 cities ya no mo didi dance akese no Akoma pa wo ye 30 cities Akoma pa ke o ka akora ye a na esese wo no so yi kakra na wo de baba boa ena esese nyame so ye ma no obi a woda ho na kakra e wo ne ho na onu kro ko hospital se ka no obebo aburu sa 10 times na na ko yi ka lorry fair na lorry fair eyi ka e ka wo bo ansa na TNT en ko so be fa drop na TNT ko 30 ko enso se ka do kra wuntumi yi de nyame tumi ye bi ni enti e ka wo bo nye kaketwa but for the 30 cities and a bebo Godsway for the 30 cities ya tumi asore aye na dwuma te se de onyare na ho timi ananti akọ bedi ni bi onua nyame mpa botiefo me de bia me wasemi a me kai kase ho ya na edu ba bia ye tai condemn omo mo hirehira hanki so ne sa ne ma no ba man me bo bigidi bi se ye ba ye to offering wi a ye se ye hire sika na so ye pepe so etada kwa coins no ye se ye hira so aye gidi se ye hira so no so nyame aso aye adwuma na se obi kuta hanki na se o se be hira so enye adwuma obi kuta bottle water na o se be hira so enye adwuma enti ya na ye point of view ne san ya ye de condemn sa ne ma no ma me sika o kasa gu so keke me say it is about God nyini pa yes say nyame no ne kasa dia God doesn't care say your paper God doesn't care say your rate God doesn't care say your material they him say nyame Abraham nyana no on fa hono adekode a eye because ono no de afunu e kasa kire odifo na ode onamaboa so akasa ontumi fa bibia so nyense nkyere ne but when it comes to the miracles of God it is mame o be na wutie ne ka cho say wi siki akasa guso a me mfa ne say eye tra keke asema ye kare nkasa kasa guso ne boye ye di o say dia ma kosu nyame pastor no bi dabe o de ani nyame nkasa say wi ade me ha oni na me nso me wo me ha mu a me kwakọ boa obi ama no so free amane mu de ani urade me ye me say nyame na ono ne kasa dia forget about bibia if say nyame o timi di bibia akasa me say ushu to ehyawo nyame betimi ushu akasa kire wo say nyame ho asema wo kwankwan dia ntima testimonies ni dia eye bebre na maame o da yare mpa so a wontimi ensori asa ne 30 Ghana cedis say me so na me yare pa na me ka me hia asem go so 30 cedis amana sori agina na so afri baby owo aba onua premises ebedia dance here kire say nyame wotumi ampa mako bible mu asem se ekwati na ye nya bibia mfrim o se me yare ye no be hwe me yare ye no be hwe me accommodate me o ma maduane di ye
ɛna ɔse fa wei so mehwɛ sɛ mimie ɔsoro fɛnsi mfa ma wo a nti sɛ akwadaa wei yɛde naba na hwɛ mɔburo mu a wɔda na sɛ de akwadaa yi si brɛ na sɛ woyi wo kakra de brɛ no a nyame ɔnyɛ deɛ wopɛ ma wo nti aha deɛ si yɛde obi ba na wo sɛ wobɛboa yɛ nko ade a ɛsɛ sɛ nyame ɛyɛ ma wo because yɛyɛ ne di nipa koro akyi saa adeɛ akyi na ɔse sɛ yɛde kɔ wode to mu a ne yɛde kɔ wode to mu a ne yɛde kɔ wode to mu a ne yɛde kɔ nkwa ne ho hia yɛn nti sɛdeɛ tie biara na wobɛboa yɛ ha na akora yɛ mɔ buro sei ada no mantumi anso ne mu mantumi anso ne mu mantumi anso ne mu dwane mewu bɛdeɛ mu nso wadane sɛ deɛ wonsi enso ne mu na mesia fem sɛ deɛ wonsi nso ne mu emfa meso mene nkwala na mesia fem me hu deɛ menya meso ne mu a asɛ panyini a wada mpa so akyɛ enye mu abofunu na enye na wo hwɛ deɛ ositie na so mo de ne tena ekura hɔ no di bɛ nansa na na ya anka obɛkɔ but de no kɔ ya oba ye sharp tentam ye to be ayɛ no he mienu no awi aka ba akopɛ ye ya kura no oni hwɛ de wayɛ oni mesi me hu no mesi sika ya dio sika ya ye wie so mo hwɛ so watimi wasɔ de akwa ne gina kama say wokura biscuit na ma ko oba no ti say ya mama no ye de afa bottle no mu se de obak moko no nkakranka na woba na say na oti asanka no no se matoni mu bam akwa me ba ma me fa adwubi na fa ye meto aso adwubi magos official pa afen ko meto ye mo ya de nyame hira mo di bronya no kwasem anti ayi magos unim eya na obi wo ho no ma oti se obi ba ho aka na okoboa na me na me nyimi sika nkoboa no obi ba fa me ho ma ko hwe oma ya me chesa wosia gu me oma bible asema atro kon kwasema ka se oma mu wonhyira se na oje no ena o kan bible nso asam 50 verse 4 se mo aboa ma ho tefo ano ma wona omna ma foreboso ene me wa pam on se bible asam na kan wo se me beda afiase mo amehweme me yare ye mo anye se wo se awrade da be na wo ye se ya wo yare ya amehwe da be na da afiase ya me wo se mo anya ama mo nuan mo nketewa mo anya ama me enti obu on ma oma de omatimi ye no won se bia ne se ma mi testimony a wo di no e chen se o share prophet enti se oyi ye no gidi a onya ya oyi ye se awrade me yi na gina so fa ye ma me ena we mpempi ya na sika mi wie nam kasa 2 minutes kraye sika se asori dem ena me kasa asem we ye papa no asofo no ne mpanimfo mo da asafo no mo nhye ne nso sika yi wa asori nyame fie no se sika no de be gina so se di yi akoye no sa anya se adwuma na ensra na wo so saka ma because onu oyi a wate se so obi yare na ode koboa ewrade se me de koboa obi o yare me maami bi yare da baabi anami amen kasa yare we na eteti me ewrade se ekɔ ne ho ne wo sori ama me nso me nsori anase o ha we na eteti me ewrade se kɔ ne wo koye adwuma na ama me nsori ni a divertis ka no yes nipa no ensha ne ma embem what you say on say mo te hanom na sika no mo gi ya mo fushi kwa ya na hwe dia kra na ye on say nipa ma me no so de o kan ni gidi apagya no nyame ye no on say trene yes what you say senka divert ya nka wo dia kɔ enso nka wonya na yaresa enti ye besre ye papa no ma sofo ne ma me no ma sofo mo de dance sorry ano Samu jiska no say de koboa obi agya nka risia krani emfa mo ano ye de si asori da emfensi asori da on be ye de si asori da si o David no wa bie trokunkum David si asori ba da ma nyame e ma wono so ye senti me so me de mesika aboa esi asori dan enyame gina so na ye say ma na ya diabetes ka no no na ba ko se nkomo no project na fe nipa ni sha na ekonkon ho sika no am go so e aya se mu a enka ma me no de o ka sika no so kan sanka o sa akra ne yare o wo se awrade me de kɔ na se o sori a ma me so awrade gina so on se odifo bi ankoso ni mu a ampagya no ene ono a nyame apagya no nyame aye ne ho nsenkyere ne afa sika no enti wo ma de se o hu se wo nua bi hu kire na wo boa na you yem nyina nya ne kakraka o eye 1 cedi gidi a odi be ye fra koma pa no
a wo de ba ma no no e no bo oyi sika na oyi ni sa keke yes wo yi aka bibi ku sa de papa so for ka no Awurade sika we gina so na fa ye we ma men so anasa ye men so me ho sankyene Awurade fa yi mi pi Awurade fa pagya me wo be hu de be si wa brabo nti ya ye ma ye nwinwi because me ye bibi sa me ya the moment ameye no nko ne no ma no ma stronko e ba edadi wo ma brabo eni nyame bambo bia na tome so wo be hu no wayi wa accident mu wo be so otike ma no wadoje accident wo ho na nyame onkron ka kasa che se ade we ya wo ye ma we enti na ama meje wa free sa ade mu na ya na nipa ye nim o se me na me nyi scan fan ko bo obi ba na ne ba obi ba na se wo bo ama ne ba sore no sa bambo no na be ko nso no ma so enti ye be sere afi e be wuram no obi amfa ne hunwura mu bi na o di ne hunwura mu no so be di adanse na wo hu se obi te ba bi no o ya yare ya enye se de omo pa no no enye se de obi pa ne se o te won ma no aya no aso ano ho aba obi ho mo he TV ano ho mo de se mo aka mo ho abia da bia no mo betena ho se mo betena ho e be gigi ama mo enti no mo betena ho da bia ye ka o mo fa wo mo ehun hye ye shoes mo ye ye matter so pa sa ye de na ne yawo fa me kwa che ye de akra ne ba ye no ye matter yo ma ko so enya mo kra o wo mo ye o mo de o ma se mo ba no ai mo kwotena ho ai sansa mo kwotena o ba gigi ama mo nti la so kam nam se madam ma me bi nam se madam enya se de o pe no ne se enti me nam ho ya me ho odi maya peche Akoma akosu mo se ma akosu boa me ana ma ko different stations se mo moa me na no kranya no me ne meje ama mo esi me ho chese nti obata nde a ohwe ne se ne ba be ko situation we na wada ko ma me no oda onko pam wa ma no so kra de wo ya de o anytem nyina no wani wo be yi wani kakra be fa wa chikra wo ba no mo ho akoma wo mani so ahye enti nya ne pe ne se me de akosi ho me ba nkofa enti wo mo ya na mo kasa no wo de se wunyi bi akwa no tun na do be ye nya obeka no nya no me eti sa so de ba mo agis ka ja unyi akawa no tu di obe oyi a onya ni nsira na oni de nyame nam sika yesu ya mana no obeye se obi kura yi oye sofo adoya we expect se sofo mpa ne chonsere na nsana obi wa ya mana evangelist wo mo ye nyame adwuma wo ya aboa na wo no kura wo na wo ho uyi keto abi mana obebo mpa ya agu so saa afi obon se na obi bia de obesom bia na ye enti wo ma ne de me nim de menya wo mu ntia me nso media dance se wo ni akro to ho a se wo pa obi a opa dance ma akos from 1st January to next year December 2024 the opa dance so pa no de bi a wo ho aye den ama na o se won de wo ho aye den no next year on challenge na se mu de bi ba onipa kro no on try se o be donate bi wahwe a obenya miensa ahenasa na obewo abom sa prophecy we mashato ade obegi ho de o se won de o se meboa no on challenge no hwe wono ade mofra ne beba no obeka se adwubi tena aka se na mede me hu me wure shame anase mede me gidie shame na mo ya me sumi yi sei ene ne kasi o enye ne kasi adwubi eya na enye ne kasi Isaiah 18 bibi nyame ya na bibi nyame yo no nyina so ron kan se Sara na ne braso na nyame ma o gyina so onyina so se nyame me so ye we ma me obehu so obewo miensa abomu brim obeya ma no dia ache no ebeye te se Jericho afesu last week ye ma me bi betra ha se no obebo Akoma ache de no no oba ye odisika ne bo se me sister se me ankasa memra dance enti oso wa broti o se e ka kitikiti sei na ke mo no bai wa hwe enti o te se ye appeal no na sister no ye bi o so o te se ye ka se kan wo hia de egu so e no ka hia de egu so me ka se o da so abuchire problem na ke de pam no nyina no we hu kwai kra problem compensation kra be san so kra abem ama ne ho apam yes oma enti se say aye na yi say obi ade ne beba yeso wo hia mo abi asem mo siampo a e wo so oje nyame asem o ka o bible mbia ne go twantro it is more blessed to give than to receive
enchantro enti se obi hu ye adoya ma obi a yuyem enye kese eye one city crowd de wanya no wo kese no sa de wo wo 100 million ba wo de no na wo de wo nhira ma na de obeka gu so na ya ma me ho adwiri me ma me no nyame nhira no na mo nso mo nhira so papa esan se mo ji akra nkwa mo ma wo mo ananka obi anka se be obeka na no aduru awu no nyame nam mo so ama wa survive a enti bisa ho se wo no ma mi kura 30 no wo bompa egu so nyame ayo na we wo kura de wo bompa ni poni nyame bambo no na ekese obi gina kira wo to be ma ebu eba so no na abofo no so pia gu no so enti de moye no nyame adwuma pa na moye nyame nhira mo moye ade nyame nhira mo pa moye ade sa enti wo de me se asam na maka de opet press no opet enter twins opet one day from January 2024 mo start here ono so to challenge on to challenge man ho no onya bi no on kan wisi se awade emfie bebre mi nya bi da me nko hospital erade gina so na ye adwubi asem o kan wo so the next year me fan say 2025 by this time no na ode na ba o say dia wo mo kan me so me gina so ye bi me gina ma me na asem o kan ne so ma ye bi na me die ne say dia Yesu Kristo ka che obi o si gu asew no ogu ye no sa oyi mpata enti ono so bebu ma mpata e bro na adwene ne mti ase so ti wonni mu asem so no ono so nto no challenge no obehu de ebesi obehu de nyame nyame omo enye hana obi anyi bi ma enye de obeyi a obi a behu se akakra ode koma de obi no ono so yi bi ama me say de mom de ode be kwa bi bi mu ma ode be kwa e wona nsira ni ye friend papa ye ni ono ode koma ma ko ma mi fan koma ma ko sna ono so on de eno ana ekoso me sa papa no wo ye me de a me nye ye bi ma wo sa ni parfan wa do ye so na na ono ohia so no shani free o ohia because say be crowd obedi be ho de ohia na wa ma ni sika wa bi akotwa dwan ni medi nyame nhira wo me a yesu nyame nhira wo no wa nyame na buso de kwa no no so dia o de be ba bi kura na esei ano asesa akoto agu no de akoche akoto agu na ma akole ya oba ya na ne twu sika mama ede ko hwe ono ne ba wo yare ono so de de say ba wo hu se no akola ide no ba bi ogina no ne ba gi mo is kenya no sigina fa ko ya operation ono ye kwani ni kura wu na me sumo so anya de ya me fa kwani so de asebu no ba ama metimi apa ne ho ko ye me ba no de no but mami sa okofa no we wo de no kra nyame abofo be sa ne yare ama wa pra be jo e be jo nsem kwasem o memu wo nsira mo ya de wo nsira pa enti me obu ho no okasa wa kira ya na me ya me se wo nsira na wo ka hye na wo kwasem wo nsira de wo ka hye ebi na se de sika ya gisike ya de evidence aba sa de utua no ya de wo evidence aba obi so tia bebe wo hu ade kokko me de ye ya de evidence aba yenye wie yo yenye wie akwa ketu ayaye surgery mienu ye be third one nti obata ande openo no no wo se maso am ho se me ba mo nyi ska ma me nti wo mo ya o mo kasa asem na manya opportunity nti me pa mo cho me sada me sa obi kasa na ye me ya o makoma na me ti ni suo mo dia mo kwa ye be gia ma mo antina da bia no maso am ho ko eh nya dia ni papa no no ni papa no ada perform bi so na da na da be to wo bia na wo se ni pande be to be chen sa abra no na wo pe boafo utibua ebufo ai me ye na me so na ma di o ma tema di se mi ntimi nko na afa twetwerobo enti enyo se de obi a pe na aba ne sa enti aja wonu a ho kire na woni ska kra mpa kra de beta na kire kra no eboa eno so ye oma ni bia wo de o mpa ba ta che se nya memie kwa ma bibia anya kama akosi anto aso adwubi ya aso ye de apomde ho nsem so e ka ho enti enso de ye ka ne se Dr. Grace Bodu aseye o se ye nka nkire obi biara se obi a waba yare sabia ho ama odi yare kese bi baaye na nyame ya wadoma wo ho to wo no na bia ye di holidays mu ye free sabre ne ye start no ayi na ye kan say 24th ne de ba na
enti Akoma etiefo omo ye client a omo akọ Grace Gift Herbal Clinic Laboratory Service asoe ya omo di yare kese koye omo ho atọ omo na bia holidays yi mu no he bia wa hu ne se malaria fever bi typhoid bi jaundice bi a honam ye obasabasa wuti pa o wani si chinu ni ade bia e minor cases bia Dr. Grace Bodu si en kanchira obi bi wo say ni pa ne se fa wo haw ne bra wo bedru ho no ma efri ne ene ka ho kwesi Monday eye free eye treatment or de be ma obi bia obi a wakọ hoda enye wa wo ma hoda okay odo akọ hoda obi ode yare kese aba hoda ya hwa na ma ne ho atọ na bia sabre wono ankasa hu ni so oto ani tie ne ya ne honam ye ne basapasa ebi kro wa ye lab ye se malaria fever na bia wo no se bra ni entu ye bo ase screen ni enhwe obibi obi ya enhwe ma free of charge na momo a wo ma hoda de special package on so de enye free enti wo mo ye free no eye obi a wa ba hoda de are aba me ahwe na ma ne ho ato no enti mesra wo tie me a enne kosi nyame adma Monday after 1st January 5 o'clock no na chese ya end sa package no okay enti so anko na say e free next week Tuesday ne de wo kwa eye normal process ye beju ska na say wonko hoda nso na sa afa na wo ba eno so because of say Christmas festivity na ye womunti no eno so wo ba ye be hwa se bia ska no say ye 1 cedi a doctor be mama no what you are 5 cedi no so no so what you are me fan say 10 cedi abet you are 50 na say no so bro nya ade wom enti de e kan say doctor so on pese holidays mu obi abe yare ada ho ena ye wie holidays ye bedi bro nya na wie no obi ho adodode obeji nani a sadenam maame me pesa adenam ono ankasa ku aboa no ofia titiro aponche unsa akokọ sade e ma yare because akokọ sade si won ma enda enti ewura abodi ni ma na epie na sade aponche ne da no sa na da wo ye funu no enti sa na tie won sa ho enti se wanya bibia bebe ne fat na ma na pie enu nti ne de sa nhye bi ba ya na nsen manti mu ya start se wo ba ni ahohoro ye ma waduru afedro na ahohoro bibia na sade bia de ni padua no na ni nyina apia bese na ho atọ enti de ye kan se Dr. Grace Bodu aso o se on pese obia de yare bewura 2024 nyame adom ni ampa ebo ne se ye resolution kese pa ne se obia benya apomuden aba besi December 31st ene ye 29th aka 2 days na ye ende afe no enti nyame adom ye de enim se ye ode obi bia betwa akoduru na wie ye enti sa ahode na na de ruam 2024 no enti ye to nsa afra obi bia se omra se de ye de bia ye ka no wuyi sebe eni Fred mfiedu no machide kwa achacha kwata ena emuma de aka bia obeduru ho no ma ye beboa o enti ye to nsa afra obi bia se omra epunu no nso ye guso ayeye epunu no guso ayeye adwuma ena afenso so so pese wo ba na ye horo ye fuma no so ho eno so ho eda so aye adwuma ye njaye wo ba na pese no nko na abeya ye maw ni amaw full room one room obi bia washroom bia hyemti ya na akoro analysis jan so ni ahwe wa akosi se bibia be kama de amaw enti ye to nsa afro bibia se omra wo ba na ye hwe na se e wose epunu ebepunu se wose ye de wo ko bia eduro bi na wose edwarewa na eduro no so e de bepunu no ye di pun wi a ye wi a ne asa hwe aduro ni bi di ama ha ban ni bi na de akodware wo de agu body num na aboa ma bibia akoso enti de e kan say Dr. Grace Bodu aso ye Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services aso no ye to nsa afro bibia say wo aba hoda no bra malaria uti na power de ye obi abra ne screening ne en show free of charge na mom say o ma hoda de no de oba obetua bi na doctor so yes ya faka na aka no enti dia Dr. Grace Bodu si emfama ne clients ne obi bia opese oba honi enti ya asem dent obi bia amra kumase anom Oshim School Junction barricades kwa so ena nkran pumpuni mantem nso
ye wo new Achimota Petroleum ye ne Family Life International School ne din hwe animu mesra frɛ ye na ne yɛtwetwe nkomo e wo 0543 32 32 00 30 0543 32 32 00 30 0244 126 123 0244 126 123 ya mo bibia afishiapa yankopo inshallah papa no inshallah so jubi ya da se pa ya next year Aya kuma 87.9 FM akuma mu nsam dwumade no a eno asungu so a wutie no ye review ne ye ebi ne ye bobo na afa ye bia kyene akyekere ya adwere wo ho na wa frɛ because ebi wo kra wantumi afrɛ wo anche wa adwere bre ni nti sabre yi wo betumi afrɛ na wa kyerɛ wa adwere ye ntwa ye homra ye ba ye beto so Debbie me enye me wan wo akua ebia me ye Kenya simple aje na no adai enu ntira ma say asa me ho yi wahi ntumi nka say ye aha de wo ba ye ka no kura kire wo sister eh ye ma ba ma ne hwane ma ba ma no na no wo ye ote ase and onimu mo offense ye na je say bia ye friend o ka kire say mudi sie no na wonim so wonyim na obefae wonimu a wa ye ready so obehwe ne nkura no adan wa ya kokora ba pension sika na bi ho ne pension sika na bi ho e na atasamoa so te ase e na wawu mu so a wuti hoi fine lady wuti mpawo won sanya wo ya wonan ya wo ya die nti na meme ha matiefo so wo mo fresh camera na me fama na fa kohwe nkora wa bro papa te ase oh no aha you can't some no sidi esitie ne aka kire ye majeje wo so sampa ye tie fo face camera abro tie fo bro mo bre e sei so mo so fa no enti na wo no na msisu hu so ya mema ne mienu ira eti ase de di enti na me side de mani be sese sika de ma wo menye enti wo kasa yie na memu wo hu no kasa yie ni ye hwe masa mema mienu no enhwe wo no emma enti no ye santo aso onu da gunyin sen no so okay na obo na busuafo bia mane ana wo ka cho mo say oh ababa we mene natie nyinsen no ye media ana wo de sie omo me pa cho wo mi hu na me ka bebu sanse na busuafo e wo no so mo wasante be kwai ti me me ka se no me yenko ne kwachi abusuafo no mo hu sese ene wo no ka chem se kuro mu dia wa boko wo onkoni kuro na wo ma ti obasa ne ma ne ba betai actually no ne metina ti wo de to ne baba ya ba ko anim waka che ne ba na ne ba ne se won de wa de wate no ye se ne wakwa akoboko ko nti wo de ne ba ene baabi o ye adwuma na adwuma ye fo ni bi ene ka na wo mbebo okoko e wo ti me wo me ba panin no ne me ko ne kurum e kwakwa che abusuafo no oh okay ti mo wo yin de wo de wo ko ene wo de wo chi mo ko na akora na nya mfi sen no ana so ye ko na afi na wonya 40 days afi na no wonya 40 days no de wo ko chi abo se me yira me ne tie ni o ena me ba me ne no awo nsu ni wan ko chire na o chire mu chele wam o chire mu sen o ye no se ne yira one ne tie emi na ne ba nso ne na wo ene da ena me ka so ko chire mu dia na che se o ko chire mu so hunu wo na nti bepem ne ebusuafo no ana ne ma no wo mo ni musenyi nse na nya papa da baba ko ene ji ne ho de mra me wo ya me nya 40 days no o ka kire me sa yin nse no enya ne papa dia na akura na o da me nsa so no kula onse omo ti be ma kura me ne nyima am de abehye ne papa no menka enchile no so o ka me de menfi no na me soli free okoko wura dem ti fi o ko ne ba ne be de ntokwa e wo fi ho sa wantu se me fa akura no enkoma ne papa enye o papa ne ba behye obi ba nani ada no anka nche ne ya adwo me pa che obomode ya ne ko papa ho obekire mu akire wo me pa che me ka kire no ya wo ya ka kire papa nam se new year no ye bode mo e wa bonom
lake yo lake ye maya event ni Akoma FM yakaba chire mom ya ni je ye ni pinso ewa bono eno te bomode na osa enka o ticket ye 30 Ghana cedis pepepe ya ni abusua ni nyina ye boade mu na mfo na dofo ne ni omu nyina ehia ewo lake bosomtwe na ye hia mo ne ye kodwane hwom na akwakwa na nse amrado so e de dwomde wa beginam soloko enyina atwetwe line no te bomode nsa won so new year no be hia nyina dam ewo lake abono wo penchire mu bia no abomode a frame 0503863251 0503863251 baba ho sempani se yen kan kire se kwa Akoma eto yem nam se bibia da edida na kwam na floral tissues e wodwa so ide abomoden se abre bia ma bi empa ho da sabre pepu achew ana se ne utiye wo ya so hono wo pe tissues ye siesie ho papa woni beje ho a eye floral tissues afa wo kwa adwabo ase wo ko ayi ase akoso a eye floral tissues ani je ne ba fia eye floral tissues ba bia wona bia no ma floral tissues enka ho e ma ya ho siesie ntino abre bia da no ye hia floral tissues e wo ye bag ye purse na fa ba bia ye nam bia wona mo e wo disposable handkerchiefs afa facial tissues toilet roll multi-purpose towels and a fe napkins efie mo baby biara floral tissues and obia agiatuma no nti eba ne tissues ayakai so be choose wisely. Quick credit investment esemenka wo se ogusua bobusia bronya brei ubotom kaw wani so ada ho wani so ato nwan udwete no yahia bomaden se obeye ntentema na motoko quick credit na wonom obesia fa kwahye adwuma no mo wo so kwagidwetre na fa hye adwuma biase adwumayefo ne ankrankra adwumayefo a wo pebusia emergency kase emergency a wo mra ho nye kona bra sem bia wo gira wo na so na ye ma obesia enoa ene quick credit investment afei bomade hya ne so se wo mode ne de ma edam so ne sem wo ntwa susu umi account enoa eno Ghana card collateral sem bia so enim eno ti bomade se wo baje number we na wa fra quick credit na no mato abesia bon hye no esom 0302200390 0302200390 wamunyumade nyina da o my Ghana sikakrabia batai Bank of Ghana ena mo mutumi krata shanesom se quick credit enya dwuma e wo internet esom Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. SNK was said demo CC ne die. Alaska, Eddie free bed sheets ahodo, wallpapers and a face stickers. The upper original curtains bar, TV strips light, epoxy chemicals, any waterproof chemicals. A face sofa covers ni nanom Alaska Eddie Biaba. And no to us bomade. Nebra Kumasi do Mrs. Anoche Plaza Brahoy. Na bajo dia we to phone up a beer to Atonia. Alaska say ya friend no 0554-114878 0554-114878 ufrepem Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. One more ebejo so ensu papa eno ane transpi natural mineral water na say typhoid na ba papa eno to wonu su ya hwe hunu so ba no su papa ensu a FDA fo age atomo ba bia wo moto nsuo no ehote wo mo atu amana no amana akofo mo atwe nsu papa e de afa abotani abuo mu afa emfidi papa mu aso ne so treat ne kama eno ane transpi natural mineral water ensu a fridge ma wutime nom enhye fridge ma wutime nom enka bia ne akire eno ane transpi natural mineral water eno ntemu amobodwa say ye yiyo anase aponto ahodo weddings na upe bottle ensu ya lebo ho fine e de aso ma hoho no eye transpi natural mineral water dodo atu number eye 0554207384 0554207384 transpi natural mineral water aboju so ye Kenya unipedua top choco chocolate spread and a top choco chocolate drink and cranny baby school eno ti ana papa obatan ana papa ankura no betweti no ma ko school a eno one top choco 3-in-1 chocolate drink bibia wo mo dada cocoa milk and a sugar and one saudi so she would ya fran papa ankura na ye di jo no kwani enso ye de bi akan ye mo hia ko enwuma so afa chocolate spread no so ho no nya pa no bi sa no a na watia fam eye kama pa e de my Ghana cocoa no a e na wo mo de ye frafra wa bia eni me don ti shop bia be wo bia no eye bisa top choco chocolate drink and afa top choco chocolate spread or say it's chocolate 0243 033 033 0243
033 akwanto ɛda wani so pɛ sɛ kwan sɛ wokɔfa nneɛma bɛtɔn sɛ wokɔ nsrahwɛ anasɛ deɛ ɔman no mu ayɛ no wopɛ sɛ wokɔto abrabɔ no so amanɔne a ɛyɛ Emax Global Link Limited wɔdo bɛtu kwan yɛ a wommerɛ ho aman bi ɛte sɛ Canada afei Schengen State sɛ Germany Netherlands ɛna apɛ sɛ wokɔ Italy afei US ɛne UK Australia New Zealand Mexico Brazil ne nyinaa wɔn se kwan de hɔ anɛsefoɔ midwife-foɔ adwuma bia wɔn mu bia no sɛ woyɛ banka woyɛ teacher ni woyɛ driver ni wo bibia pɛ sɛ otu kwan a ɛyɛ Emax Global Link Limited na wɔn nnwumadie mu no ɛba ne sɛ work visa wɔn bɛboa study visa afei so kora pɛ sɛ wonya visa bɛboa mo asua deɛ na adeɛ yɛ adwuma wo so apɛ sɛ wonya permanent resident visa wɔn bɛso asena boa bibia kama wo so apɛ sɛ wokɔyɛ wɔde hyɛ anaso sɛ kɔyɛ citizen ɛwɔ nkrɔfoɔ ma so pɛ sɛ wɔde fa wadeɛ mu anasa adoption mu a ne nyina no ɛyɛ Emax Global Link Limited ɔman Ghana mo so wɔn yɛ car rentals ɛwɔ ha sɛ yi ɛno nta kwanto ho nsɛm deɛ wɔmmrɛ wɔn kɔdi sɛnsɛm ɛwɔ broni krom no fa kɔdan Emax Global Link Limited ɛnkran wɔn ɛwɔ Wager White Cross wɔn West Africa Deco Towers ɛdi animhwɛ Kumase wɔn wasafo wɔn snit office ɛna ɛdi animhwɛ 053582 3871 0535823871 Congo ointment ɛwɔ hɔ ɛno nti wɔba wonyanye wɔba sima de a ɛne ɛma ne nyina yɛhyia ɛho a ɛnoa ne mama Congo nam sɛ ɛnoa ne de ɛma ne de siesie yɛ ho wɔse ma ɔba bia yɛ ɔba sima ankasa fasiesie ahemfu yɛ ho na kyɛ sɛ wo so amodin no bibia ɛnyɛ kama ɛmfama yɛsa so etimi de siesie redie ni ɛnsawansawa ɛmpɔmpɔ ɛbobɔ saa no a ɛyɛ Congo ointment fa dɔn no na ɛno nansa na pai na kyɛ sɛ wo so atimi ade ho afei ɛkoro nantama proprom akratiw kakarere ɛne de odware wia na no ho na makeka no ɛyɛ Congo ointment natural ventures edi aba adwa so na mmom no hyane so se heba na fe pharmacy shop bia no wura mu a wo bebisa na wo sa aka wo de 0249017101 0249017101 security shade system shade system esmenka we se bambo ho nsam no fa beda wo mo na wo nya bibia kama emfama na hya ne nso se ene de kane no na ka ne CCTV nsam se hia ne ye de ne akobu sikafo ne nko an nso ne bambo no obi ehia bambo eno te security esmenka nkira wo se koba ne se wo hia bambo e wo fie wo shop ho wo pese wo tintim CCTV camera ne bi wo ho no mo a fa beda wo mo na wo nya bi ma wo afemu a mo bia enwuma se hotel sahodo ene ba bia wo bia no na wo hia CCTV camera papa na ne border form ye ba betintim e wo watan ho de ama wo no ye de kone de akodan security shade system wo monwumadie mu no so hyane so video intercom access control intruder alarms and a remote surveillance home automation ni nyina wo mo ye bi eno nte ye bambo ho asam de ama wo no na kyese wo mo de bibia go phone so kama ba bia nam bia no o monitor fie na afi o monitor adwuma mu na bibia koye e de ama Kumase Atinga Junction one more eben Adom fast food 0506215909 0506215909 mommy ama peda se papa ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no a na wasungu so ada wutie ansa na ye ko break kura no Linda enkansa kura yi a wo se abrantie yi anyemu no yi Benada Sebo so anyemu no yi eja ye bisa no questions ye ototo papa so ni de na ye kanwie ye yemfa ba ko entoa so na se ye wi a ofra na wachre wadwen de afa ne mienu nyina ho no wachre wadwen na ansa kwa no ye beche ya adwena fa ho no na ye ka ye tie for se ye no ekunafo ne nyanka ne de no ye nyanya ye de no enti was se ye de aba 14th Valentine's Day no na ye nso ye de adi omu nyina brunya enti se de tie no no se de emudwa na ye de bia utie ye firi bia no bo modern se de madoye afimfiti ase de abesi ha enye ne na mo ba be enti emu anwa empaboa biscuit drinks enioma ye de che bia entoma ne duko enioma ye de che akunafo ene nyanka ne se be mobro wa ono adidem na ne afira ne nan wa krepo o tehwi mo o yusu crutches enioma ye de boas afo yi bia e ma serie e ba o mafunum no saa enioma no na yesre e wo nchen e bia na wo nkran wo nkoko wo tamale boga wo hohoi bebia wo bia no ye fidie du bebia bo modern se
ode ebeba bia na won so wode no bebia wo no ntino emuwa onuoma untu mfama obepese adwuma mu yemra mefa wo frɛ ma akosa obesoma drivers ni bi na omo aba abefa na ya tumi ahye wanimonyam nti ade bia ebikura na ma onso de kwa sika ebia wo de ebikura wo abrochi wo de no pese wo ni sika ede ma ye obetumi ede afa mobile money lines na ye use no nyina so wo de fa so a man sa beka de sese de tontoma ede ma ye kunafo de sese de tomo wo de nyina ba ye de beto na ye de ayoma do ye fe on the 4th February no na etumi ahye nyame animonyam nti ye sremo na 14th February na ye Valentine's Day no so Valentine what you been so number 4 for them say wine pen am you free anymore so fashion as a 14 quarter wine so aka for la eti adofo ne yatie for papa bi abogafo a mota ya chi ni ki pizza no ne ade from poma me omodo montuma abu omodo montuma ba 20 no de ba say ya do mo bro so nti ye bo mu dia etimi sa bo ni tambia ati ni kita wuti mi a me de mazabo di me de mazabo di nti adofo mo abuche nyina no mo ma so ya se na mo 14th February for esi o magode ma condom o short no ye che na fontoma ene duku ene mpaboa no frey anase fa usika no ebra na yemfa enye ne betumi ede ine nyina ka adoye no ho adwubi betina se wote adoye ase ankasa ti epese won so ti adoye ase enye se obi abeta no ayare enkoni ekohwe no nko na abenya dance die na emum no ebi a won so die wo ekunafo eni nyankan nso edie no emu na won so dance die no ebefria eno so ebeba eno nti memu ani emuso ba bia owo bia numbers no ena me de betu dwane se eyesika anapokra sa wo pese ye befa woni ma no ana se de wo pese oni edi nkomo efa ho efa bia wo se mako wo kwa de beba be sponsor mo de wo beba be sponsor bia ubetumi afre lines no 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and that's 0599 814 926 0599 814 926 say yesika e na wo de be support ye ne numbers 2 ni na no o send e dia be ba ye kro eye Mary Akosua Ade numbers mi enu nyina eye Mary Akosua Ade se wo pese wo du sika ba fafa so se wo pese o frani abefa ne ma nso a wo fra ye befa na baby wo no ya ba befa na mom ma ne nya niema eye niema kama ebi wo abetuka na abeko beba ne ye na ye bola na ye bola wa se box ma si abonta ye ko tuo anya everywhere mu ko fa ya de ba ya ye bomb anya abogafo ni bi ho a omo ba no mbe yi omo ne ma na ase na omo ko to agu no ma frɛ se me na te anya ne sa de wo hye bebo a wo de betimi ahya akɔ ba bi no eno na wo de cha enhyira ewom ebi o ho ba ye be fa ye bebie mu ne nye ye kra ne ye ntumi mfa nche ano kamu ya mama me bi ba ye se obi ade mu a ase de nso a enso afa ade boye bone be ne aye ade de nso fa ye de ye se ye mo brofo ado ye ha ye se ye mo brofo ado na from point to fire de o de wo ya man de ye nhira wo se bi nye ye na wo ya amaye o ya ma obi a se bi wadi de mokuta crutches ma ko pampa bo ante se ese mefa obi o na crutches kura de ono na o de hempa bo nti adoye na de ye na mum ye nya de se bi ehote na obi nhira afrimu na no se hega mo kura be ba fo de na nya ka do mo mfa bo na ni eku mfa mo fo de yes mfa bo wadi dem ompe wadi dem fam se nya me di opepapa adie papa sa office obeye nko adia ye ne papa office obeye make obi di matem so de wonya no de ba na papa de wonya na de ba na sa tete de ayen so ye betu nemfa so be de wonya wa tete na de bebre ye de o de ba ayen so ye betu agu because eno no ye mfa mo obi ama na ye yi nti o de fa papa bra office e be ha adwon so de ye ni sika ma ye ya yen ko to papa no fa bra ye ma me ba ha se bi sentoma a ye de mo mu na sentoma no ye de ye use so atete a
nkene ni mo nyam enti yesrem mo ba na mo de papa aba ne aba befa na ade bi okro obi de chewa wontumi nase na esaye wo bufu o de cha wontumi nase na watumi aka nyame nhira no agu ne so ama na aye adwuma enti saa na sese wo hu nse ade no enya enye wo ya adoya firi wakomam na ya adoya ehu nhira betumi aba na ade bi wo ho wo de che obi na nipa no sa afa no akoto atwene a mpacho aya de papa na no maame no nye cake no de ma abra o ma say cake no wa kwa je o de o so fuasem furu okọ no ho fuasem furu okọ cake na pro cake ha yi ma pro no o de abesi wa chiche ma aya mo ya do o fa da na abra na fuasem furu so okọ no ho enye o fi teachers awo ni mo ho se me ma ba be na so for ade ya wo wi asese ade a wo mpe na wo de chene ya wo fe ya wo dese me ade ani nye de che ti nipa ko oje a won nya den enko ye ni fie bola ana onya ne den inshira nim ya basre unni akoma wa doye ye ho a en try so obeye ubenya ho no me men try cross obeye edumebu obi aminim no obe cha aduane kura je sasei no me na wa no be charge se gura no me chocolate aji se date na expire no wuntimi nya do ye jai na otimi on ya ne nse ya wudi sam no ama na se asaye wie no de kwa chencho ma no ahwe expiring wuntimi nya do ye jai wo be yare brode kwa ye gu ma ne bre pro wie ya sesa se de komo bi o ka wore yare we de obetina achina na de wanche no afa ya china krakura na de wonche se wo chie na de atibia gu hu na de ba yankanye ya de be ye friend say akanchie ofam ya ofam na wo fa ya kanchie ne oba na ya friend ba kuma ko ezem na ji akanchie we de ya futu ni yetu futu ni yetu chese adoya no ya na ebi mu mentality a woni wo mani ebi mu mentality a ne kama woni wo mani omo onso bi ho ohun se tete ya se bi o ka se bi nkofo afun mi na tete o ye nkofo bi ho mba no na se mo mo nyam se na mo tete nza se le mo ho fe ana tete mo hwe wa mo jam ka se bi ngwase afo bi na egu tv ni so ho da bi o ya na mo ka se da bi nyam ka no nyam na se da boye enti se mo be che ya de mo mvre ya obi wo ma ko se na mo ho fe tie ye hu mu tv so ya ne hu sa just say ofifie ba ne mo amu ye ni nyina no sa na mu ndimi hia ye sa anya ye sa nti na ya mo ye sa no nti we de futu ni yetumu just say ade a be ya nya no me de na say ya mo ye yesu ye botan say obe ye wie nya nhira nti nioma nketenkete be ma wonya no me no ene ye kyerɛkyerɛ ni ya kyerɛkyerɛ so obetie ya bɛboa wo ye pewado ye na obaba na emum ye ne sɛ ufra akoma ye papa ade ama obi pitiri mu eden dodo afie duru afihie ni mu nyina du wentumi anye bibia ama obia wentumi ama obia nkasa me dance nyame nhira wo enye eno na me wo fie na meka ubehu no ya send message na ko me baji bronya de wo pie na wo hia wo bia na abegina wo ka ho me baji bronya de wo de no ya ma obi mu be hia ye ma ko su bronya de na da bia mo de mo ji afri ya ho nko a da be na wo nso na be me bi me na ma da from no was na me se na nso so minu ama efie me ka na menim na wo ni ho ama se ana me se na me se ama na mboa we share wa bronya de we share neska kura ne kura wa no ashada wa be jambaji bronya de asa agura asa bufu no yi di ama na ti am se da be na mo ye nso bronya de ni akoma mu nsem tim obi antimi kura maaye ye hwe wo mo ye fans bebrebe sidi ye sidi mutie mu ye biye ni mu ase one Ghana crowd mu go hampa sen crowd o magwa na na ha se ye ho mo Ghana obi antimi amfa bi amfa ye ho mo kopim February no na so de oti obi kra ye mobile money ba ko bi be che na ye Mr. Morris nyame nhira o ene ye de aye ka o ye de aye ka pa obi ka sandi bi no aya obi na ni aji to phone so obi be di bronya behwe
wokɔ na sɛ ɛnyɛ kɔ na ɔbɛfrɛ na yɛ WhatsApp ɔbɛkɔ si akoma akyɛ de nsimewu ɛne ɛwɔ so dɛ ka mɔfa deɛ ɛbɛyi wo bi paa woyɛ buronya adeɛ anim koa na yɛbɛsɛ ne de wobɛkɔ na WhatsApp asu yɛde abɛto so ama ɛne pressure de wanya bi ɛne pressure wanya but nokorɛ baako ma yɛtiefoɔ wedeɛ ne deɛ yɛankase atiri ho a mobɛyie yɛ bɔne kat na moyiyɛ no kat na moyiyɛ no kat na moyiyɛ no na nakua meda ase mɔmɔmɔde na monye bibi na momposa mo nsɛm na wedeɛ wan Ghana koraa deɛ na atwa mu yɛbɛnya ntwam yɛntwam sɛ ɛfiri ne ɛkɔ kyena na de yɛ mese yɛhwɛ kɔpem February na wɔmfa ma na afɛmu bɛhyia wɔ ha na maba bɛyɛ ahanu ne yɛbɛdi abronya that time na nkɔfoɔ no yes enyanka ne yesu yɛdi abronya yɛne wɔ mu nyina na yɛbɛdi bronya na abom yɛyɛ ne akunafoɔ bɛdi bronya abom ɛwɔ 14th no unse 14th no yɛ hyɛda wo yɛ bibia special bebre na yɛ bronya wɔn awie ɛyɛ special day yɛ bibia soronko mo hwɛ yɛ bibia soronko enti that day no yɛ ne wo bɛdi dia bom akoma mu nsɛmfo yɛ nyina yɛ ho fɛ yɛ nyina yɛ wɔ anim ɛnyɛ baabi deɛ nyɛ baabi deɛ yɛ baabi yɛ date no ɛyɛ different ada no mesi sister bi wo misi frika mo se munye ni packet wona nze yanya nwi yo yanya nwi sa ma pictures ni bi ho ni TV so na you ma help I say hey mun ko head them adan a na picture da TV si we mu wana but akoma mu nsem team no o dan to jack o si wo ya onye ni part wa o so me ball da kan what say yes na na gba so string body yes na gba so string mada oba me so ma din be na de ma me no na say go me oba na Ishmael my goodness my husband yes get to akra Ishmael obotu punu no shem sa na oba na angel ti adwama na che blank say ya ni ade a o ja say na bronya say na want me nya bronya ade a na nya fine because you stay here bia na onya awon fe for sa stay bi o a obetena so no ohun na oma what you say be mi so ha oba ani je nko a some say ti na meja lo me to we wish you mamoda me to we wish you mamoda afi man so amaye it will reach you mento mamoda mo me na twam just bronya ade na mo de ba na mato ndi amamu reach you na ka so say man bu fudi asama ba o e pia bu ofu ahaya kuma 87.9 FM I holidays we say ya net here enye eyi bibia serious sa ye the way gigi eni sa na fe ye simu a na je say ye kɔ ye nim sa ye fa story ba ko pen intwato na fe ye nko na mo kai ababa wa bia ofri bekwai na ya but we ye malam wa hu we ye ba ko no we ye malam na ye ma mi ya wo ba ye kama ye obetra ase adan ya was hwe malam be se on petonga da bia obo ade aye no edukro mu so no ye je se wo ko ho na wani agye no wo hwe kra no wa fili wohwe kra oba to okra no oba mu mpa no wa fili wo se mempe nyame nchi aka wate wo pe bottom was bottom ho na no pe se tokro na da botos no ho no e ho no pe se de so se de nya do malam pe se wo fa na ire ne to na malam pe se wo kra se fo meme bi sa no kan ye chire bu bebre ti e chire ne ye fra malam se ababa wai ade no wakeka ne sha ade no wakeka ne sha acha de wa misbekoti turumu so said ye nti no oba wo ne natena according to over 12 years na obekeka sansem we nyina ade ato so de na waye no aye ne ya wususu so betumi aka de anim adene chene the I don't tell me carry that a flat plate yoka nyame yoka bala mo se de na ebe
I'm telling you, I don't know. Madam, what's the idea na there? I don't know. Why channel? I don't. I tell you, I don't know. Not just say, yeah, not say, Malam Sika, you won't pass up in Caddy Sabian. Malam open the channel and there into the window. Child, don't do the main journey. Don't do the main journey for the floor. Again, Lavarana, only Rana, the brother man. Oh, not just a Latifani. Yeah, nice to say, men can't say me. Not just a Latifani channel and there, Mebua. I don't know the main journey. Long go for. Unko fatwo Latifa also me kwana me na dombu ame also me kwa make because of crabby but what's the channel kasa head today to we ya channel walk of fatwo ma me see na ko de me be pesca ka o de me be pesca mai na wo ko ofa adam for ko born no anka o ma wo de me be pesca e pa me wunti me God forbid na me be tio wafa said nintina me pa malam no hu me papa nso ya na oba me papa ti me yati na omo anom na omo asate no hono afa Quran no na wasu omo ade akakra enti sa na bra ne di hu me wo fie ho ti wa be twom no me ti ho na okotam na niama se obi njim bra me na me nsimma no ti me siniama na emre bi na me siniama no se me de kwama no me ko ya na okoya asore anyimbre die no na o discuss what to center table so oba no na wo hwe no wo te malam so nka se na ni abre sre check was ba se dru ba bia o tumi sria na malam so ya se nkrofo yere very Pastor Julius ako yen hwe sa obi o wa na obi ete o matena bedru ba bia no wasesa bia so ansa bia nyado oba me pese me fa woto awade bebregu aya na tese aba ko sia na omo bonkura ntumi nka mama men kasa adewe on se ade ba kwa masuan se ma yeshuwe wo ho aboa nkofu bebre ehunu nyoma bi na ade ba kwa miye di ya wo nkofu bi ho titiriw ne ebi ya asofo bi empanifo bi a almost ena show yi ena ye kan sem wo so ena de ben ya mitie wo mo a mehwe mu di na me ka che mo se suade to say ye frika se sebio etwa ye nka kote ye nka ade na de bra ye ade na de bra ye de su hu na de bra ye me suade e sie nkura hunu na ana wala no mu di ncha ye ni ade wala no du ye nru ba bia o yes ye nka se ye betena show so ade bia ye beka we anyway na mum no edu ba bi na befuma no nche se ene no nko no aya na nkrofo emiansa na ya hwe omo afi batwa no so osofo de na aka fa mo sore na mo wo no enipa do se na afi omo wura tate bia nkula ye ba hawura ma mo hwe omo ente no de wa hunu anka ente be beti se yes dimi mo se sofo biti be na so person condemn ene na ma se we ani wo na de keka de ani wo na keka de gere ma obini obiti omoti o peneto afa no malam fodi adwuma na mo ye o se kan wanu tum se na mo ka kire wo mo enti ka ba na so nka na nko kana to ye ba de hu se eye ne to ne ye pa afa se na mo ye kum nkofo bebre di secret wu a o man ka mo bi antia ma so ama solution ama enti men kan kire obi ena ye na masem ye nka ha ena obi se style de ye nka ha ye mo de ye nka ha kum nkofo ma ba se de ye me se we are said to be build who yenka so futie me bishop apostle archbishop be build who yenka o na ontimi nka pebe bitina onya nye bema o ye bema o beka na ma mema na nka na omu ka na the solution ne ba efi say papa yi sabi o yira se wo ho eye den na akwakofa ne to obi tie sesi a ono so ani abre pese ofa ne yire to e ma bebre tie sesi ya omo echo the same situation ma omu kun efa omo to pan ben ye be fa so ye be hu se de ekoso ne ani asovo ma age so omo ka. This is the point I'm making. Kosi se obi e wonam sa ate bia we mu e betimi a voice out
ye obi ntumi solve the problem enti de o say ye makwan say enam asam ye nka de a ne ye pese ye kire ne say ene ye obi amfa na ma ne ye nkuwum e wa bra won ka obi nte say ne ye pese ye kire na bara kuma mu nsemfo ye ntana entufo saa maame okwa ware ye mu enam asam odi mu asam say wo nku ade a kan ye mo because otuna ye fa wo no da che obobo pampers na sofo kro na o ka kire wo malam kro na o ka kire say men kan kire obi a no saa malam kro ne sofo kro na ene be sa ba be gyan ho abayi wa wufu so mama yesu bone nya de papa demonic be ma ne te no ka kire so sabi nya ado me pesa me fa me to a wo to a sesane oma no ne dwa ne jano sesa wo ne ma no opa wadi wawu no na ma ko so refi say woman bi baaye na o sini kunu bebo na konhuma o so wo mo o nhwe woni nkwala no enti o fa ne to de ade opa bi obeya ama no wa fa ne to ama oba na sei wa fa ne to ama ne wa sei o so o peni bi kama yere wo se me fa ne to ende kokko se de nyame ya de we waye ne se de yin waye ne te se engine no o se no mama Ghana mama o se chede oyirigu ha anu kura no unse wutumi hu obi gina ba bi kura no na ye tapam wo bo se de waye homoje wo te se wa fi na wo se de nyame se ya de no enu ane wane bo ade ne so tapam o se sa joint no ko enwima nyame ye ne special tra ho nyina yes ana won ko hu na woni adresa no na se ma check ehunu anu ko na me yo si esan so sa na bo topom tapam sa na bo se enu na na me ho ye me mi tie sound no da bi o yes sound no ko no mi tie sound no se ebo ho tapam wo mo se maybe enu na mo ho ma no ese se 2024 ye no na be ko yes 2024 ye uroma kwa ba na ye kan wo be kan ho ye kan wo me kan Allah wo kan ho la pressure kuku mu nyina ye so mo adwure na se obi ntumi ha eto ma kede ya bia ma me mo wadwini mu enti tie sound na wase ye ho wo bo se wadwini mu ye fine utu se uni pedwe nyina sisi so woda ho ntumi na nyina eye se wadwene ne nam ba bi untie sound na na etu nyina na se obeso chete turumu na hono na ye bo ye no ye fa no e ho na ye na etu kana chese o keka ne sound a what was yes na se na no be se mo ye da bi o ase emema ne dania ye turumu emema ne bi no adani ne turumu ema ne bi na adani turumu ase yemfa yensa ne nwurawura ho yenya de ne sa wonte bibia wo mu enti we no nyame ato ne bo ase ahyehyɛ yes enti wo ye oba na wawade asere be ma ne fa ba bia wo so de fa emfa ma no janu ko opese wo se wo pese wo kun wo pese wo obekwa foforo ma ne fa ka ki emeda onfa wo to eho bia obekọ wobeye mobbo oba wobeye mobbo wo wiase nyina wobeye mobbo sika senko na wogie sika sen na wogie mukobusa wo mo ebi eyi tuba ade ye de sika nko na mogie wo da achene asem eti be de na me ka kyerɛw ade na ede na emum ye wo ba bia ye de fa nyame siesie ho kama e de ama nipa bia nti be ama ne so onfa ho a jai ko na ye evangelist wasi wo kwai ani abotan so enhyema ship ne kwan da nsuo so saa na berema ne kwan e do ba ho so an kire kwa pro nana wo ka so ba to o ba ho e ya ne twa eni ya ho no eni mesi eso eni camera wa pekeni here alaji be mami yasemi actually me am trans juru hu se on say man was tied you all ma opunu to ma wa
opuni tumawa ade ni nyina be boto na in between sumpa ene chom wa hye so ho eno na wa hwe yi a age abe free say we dey woturu mu but last time so age anya bi da aha fawura ho na so na joint one wa hwe yi a wo be hunu se ewura afa ba bi bone obehu ade ni patiri ko se ba bi na sasa na aje so ka chen say alaji we dey me you aye me true fa so ba fu from direct ade no anaso wan ka se kura so na fa so mo da de so mo da tire ma ya da mo da tire ma ya da ade ya wan se mi yo enya ye se ade fa na ade na ma ya da so futi mi gina property vagina ena penis eno di asolman any problem nya chim na vagina ya kasa na no me ko preach you service of God sorry ena me kan yema me nsan ma ware so enkwande kasa de edu ba akoro na me se so fu misira wani die mu se dem tie sa na mtie fa tam de to so me nsan ya atopa edie ya nkan ye mama ankwande ne kasa de no asori mani nyina amfa anya asem sa atopa so fu wa ya de so fu wa ya de one so fu panyini bo ma boss so fu I preach what preach nya chimu ku ya dodo ya ni enne ya nimu die ni ya ya yiruma tete wo bu sa ana me ya ni matwintwam so ade no ho ma ti wo se utim se ye dan ya wasresre o fa chede mfiri dem ma woni ba bia da o se ba ta mfiri dem pie mu ba na chede si ba na nko ye me de wan fa mfa ya me ya hye yie kan fa ya me ya hye yie ma ye nkyerɛ no na ku imam fo mun kyerɛ Muslims munchira enya bone broni bi asi so free 6 years 7 years ekonyina me ya church and the good side and the bad side it wo ba nyina no we say 18 there wa cross carpet woni so bro enti ya anya sanfa nhyenkola na se na wo ma ya research koko hura generation ba no ba chi ya hye se empoa wa hunu bi ka so peyin nsofo se nukura bi wonu ya na dia nkyere ye ma no wa so no mu ya research koko hunu se bo mesi atwe aba abura sofo e beba na nsen no e ma bi kura nti ye de nse wura ya han mu ho omunim yenim wonim na we na baba ni bedu fu na nko kyere sent odi ade wura wa ni e jame sofo jimi force no asom we yesu di tumi kura to wa yesu e body ti o pe san bantua fu chere mo bra kwa teachings chira de area to find yem fa de die na ko enti 2024 asofo esramu yen chire die ho asem aso dem pulpit is meant for teaching and every teaching is teaching bible no won suro baka say adam could if na so hunu no na so fe some Abraham so I don't know where free bible you preach also o ma babre mu ayire ma woni nku ni mpoku ya da bia me say e wa ba ejidi fo nyina jama o di Sarah Isaac ohimne tababi was say and Isaac was caressing just an Isaac didn't say wo no biem ya Rebecca no ohimne bi jo no otete no 24 ye be mu nya ayi 12 ball ya fan church mu na ya fan ko mu ko o ma ware nko ye fe wo be ka kire sofo say e kwan se na me kunu paso de me fa so a en ka je se won ka na ntum na ya ware sem na masem de yan na masem de ya hunya twemfo ni gwa so de mo sa hu de ye okay wanu mu bon sa na se be ma na mfi wanu mu no won pese o kire se on fi wa no enye den ni nyina ye be kire man kan ye be ka mu de mu ni atem ye fa okay ye kwa o mane so kakra na fe ye mpeja ye mu 0322498035 0322498036 0322498037 within baby afrefre na ba che mo duo papa da se na na mi se mo ya se se mo kai o mi o mi sa bi ni na ye ko school e si le ba ko e ko se o le ba ko dem afun me me che o na o le ba ko dem se le bi ni ja ti ko se o le ba ko dem ko mi se da ko fa che fa o ba fa ti le ni an ta ti le ni o ba ye school ye le je school na mi se mo o ti asa me ni mai a je ti ani ni le je kata o ko se bata ko adi very finish
na mi fira no ọmọ mi dwa mi fira mi nyinaa mi obi ti apa bye bye onyame ai fra mo fra no ntoma ya asawa ne be fra no asawa basra ne len ya sebo na sheda ya ba wi hello ma yes nana dia nana ya ma dia kura ne se mini aba ne dia dia odi ka ba kasa ne dia mini aba ma ne dia o de ase ni ko ana na mo ka no si ne ye hwe hu yi adidie ne ano no ne ye nya ye mu ne be ye ya ta ne be ye ma we dia afena dia metia bo buja fu ni na obia o Ghana dia ma metia no nya ne ka mo ma nyame esha papa meda so wudi ni baby afefe mini aba papa bi mini aba ma papa mini aba ma memfa konye so na me makufia temanyi na afisi apa na mini aba na kuya ma me na afisi apa Pastor Julius ma me na afisi apa evangelist ma me na afisi apa ani Akoma FM titru senior college ma obi bi afisi apa and then it 2023 e be kanisa and then it chapter ma ye ma me Akoma mu celebrate ma kasa so emo bi bi afisi apa afutuo ni edi ma ye niama no bi no say ye sere wo mo afe no aso awie na mom sabi o koya na wa hwe woto na wo beta na 2024 de mi ni aba ko hwe baba bo nya wo ye beto do mrama no ni ehwe na asem na ka na enye yi a ye be le wo mo na wo ko mo sabe bi mu a wo bi beto mo fo mi ni aba ofakwata mbi wasi ameda se pa ni dwumadi amudi nyame ensha papa wudi ni baby afefe Marco. Yes. No, papa. I think come to you. You know ni nasa. Nko kwa kwana be mo wakati Nika da sami timpa kati ya mawata. Yani travel. Yani stress. Yani mara wajini keso. Ajima no yani. Akoma 87.9 FM akubamu sam no ana wasugusu da wutie no yabobo so enu tichire wajo de ne ba bia frefre akebudi di kwaji janfi ni ka fe fin sha so yo be me na ya ma ko sa tu fo in sha mo pa afimu jumedi amuye yes this program on radio per se is there to educate, entertain, and whatever. We are, and then Pastor Julius and evangelist, both Baku can be. You are to some young yo me da se papa so so wa kire wa dwema ye ntwa ye homra na fei later emetrase na ye fa agudie mu nsem entu amoso New Year Nigeria Enuani Abono Yemaya Events any Akoma FM Akambom Yasi Afi Mayesha ewe Lake Bosomche Abono 1st January 2024 Yegina Diani Hrem ewe Lake Bosomche Abono Anumtu 4P na eba nemo brodi mutinti bain eye kokwana nsemai amrado bena Yedi ya isimi mpenipa Kasanswa yasimi yedi Okura dancing, some party coming home soon. A hobby yet the brutal. Husband Dama watch Soroku special. Get fee ni ye cool. 30 Ghana cities pay. New Year way. Media partners a TV3, Onia TV, 3news.com and oniaonline.com. Akwanosem ne ewudi amane homene so na afei so enipa boneyefo eniate na wonam ekwan anwanwaso so na wodi di nipa nya kese eno nti ne ho hia se ubenya ahobanbo a eho nimdie ye abefo na ekonkan na se wode wo ho to so a enni wo hwamode biara da
bo wo ho ene wadofo ene wajapade ho ban ma security shade mmoa wo na bo wasomdwe ho ban security shade wa ho ban bo ho kafo a wobetumi agye yedi ne nije sem kese ne se emfa wo ne se ne wa ho ban bo ehia de soronkote anase biaye wo ewo Ghana ha yebetumi ne wo etu anamo yendwumedi a eso ni pii no bi ne CCTV surveillance systems a eye papa na ne bo edafom video intercom access control intruder alarm remote surveillance home automation any pii akeka ho so opese woni yendi sa won so a hwehwe yetira kwan wa Accra 52 Lagos Avenue ewo East Legon ana yen krobete bia ewo Ghana fa na nyina ana se frɛ ye wo 050 002 2540 na woni yen dwuma efo a wakwadare bo ahoban bom nsɛm no bi akasa sisi a